adi we ya wa ye ntia de chi na tete akamia ntimi mo be ya ma so ajiri ansana me sem me tise we wo paba no ena ni wo kura wa ajemeto se jam konko hena hu ko ma faso be mo pleshi me so ma ko dia ko duro no in fact I think we should nyina ba mabu o me ho achese we da de me bre ko kete sukura na kura mitimina nanti kura mitimina nanti mitimi nyemi pedi ahwe mini bibia na se de akuduru de edi hia se hia moye se me ma kura ni susu sa ni me the situation wo ma edi isi amni kwa se kura we do problem ni ati wo on complete house yatimu just edi ye didi nyina e bibia mu chese e hwi edi mse na de meba na tiabedamu na sumo akra de abo asusu adofo asu yimu ko de akodo ni bibia ho di bia na we betimi de akoye se ka se mu a de be doctor si de akodo akoye operation asem okram na beto mi suma operation asem ye dai mi mai kitengete me yire kura nso sabi onu su komporo kura ko ba mi edidi kura esi onu su ontimi nkwa kura nso ma onu kutu kura so ko ba mi edidi onu su ontimi nkwa ma me ne me ma setrem tin timi ba se mo moe na wo se start yen fie sei ni fie sie ni ya ko fie so start sei start yen no na che se tika mo di ma ko ni aba wi se ma me so ate ma fon timi dem fie se bi grandpa malaria bi ni ya mi na me ha se de to no te tira mi yasme ko hospital because almost sugar that be ya jimi to hospital ya di so simi so be me ba fia je se be wa month na ma sa phone na pe mitimi ya fe me ni su nyina chire me ni sa de me ko ti afena we mu ada di mo se okuram na sa ato me sunu kokuram na ato won sunu mu ehine fafo na yesa hwehwemu no hu se kokuram na ato won sunu mu ko ya endoscopy me ye bi wo mena Misa ye bizu kurazu wa ji na nu ye musa to me sunu to ta si me ko na mi me sunu ye si ye na eji bo pleshi to eska kura me se me ko ye kura pa me nya dure chure ma me kura si me ko to no kura so me nya na me dafi mi timi nya me ba kura so me mu na me track em what was saying o ma ye sia Mema saying. Mema for metu. Oba panyini kwa sa ya lefo. Tema mire obre. Oye yare for saying. Timi ya use school dem brother. Ada yin onye normal ni saying wo bubu gude ma na se sebe. Igini brother no nante echire no nante nsu enye no ma ontimi nkasa. Timi nkasa. Oba panyini no onye fie saying. Onye si okosi 16 years. Ho. Nti odada mu sisi ya oh this year 16 years mo ba ne tete ena onso wo so na wo ya de adwuma na me driver ni why you driving adwuma ben fi say almost ko 20 years kura I driver ni na wa kakai wutrim Akoma FM 87.9 Kumasi ko ye wo bibia de acho ko ye bo ni bibia yo bibia yo bibia sika semu achinye something kaka mitrim yo bibia asori be no na fa o Pentecostal Life Church o atosu na wo yero ko de o na me ko ya de kina mi preach nyina kra saka ho ya semu anu aden nti sesei also pesade ne yenya ma sema woni anwodi mini buafo bia mini obi a osomi mu se bi obabua me mini obi a osomi ni bi osomi ni buafo bia osomi mu ni buafo bia osomi mu buafo bia obua me koda hospital kura twe test me kura mini buafo
mi buafo ni obia wo so mi mu se atwa ni obia setena mu mini maami bi mi papa bi adofo abusia abamabu sia eten na me obia so mi mu se bia mko etesi na confess ka wan timi ni akwani aba free be ni fie me ka fie ni mukura ni mi timi ko tena ka mukura se me ko drafi kura se pedia na yemre ko kete so ami timi na timi du so mama do abu kura pa se obey ne su mukura ni apeja me dem de mame tie for ni adofo ani ahwefo ya mo achichi ne benche me susua me hunu sa wo bre ni papa me hunu sa wo bre na yenu abema ye ka ne ho asem yi awia yi one ne yere na enam na ye behwe ni mfoni ne kakra Ishmael akoma mo nsem tumade braso awia yi se Maa Akos me ne mabadwafo ye ji adwa na ye de bremo abrebia no sade yesi eye no pepepe enu ntitai chuku na ehwede ene ye wo de ebremo ma wani enye obi ahonyade ho na ebia wonim kwan a oni ya no fa so a wonyaye eno na tro no kan ye no wose obonefo ahonyade 87.9 kumasi obehunu se efre nensa nti ma wani nye obi ahonyade ho wo ankasa wodi a wo beye ene se de din kan wodi nyamesro na waye mpaibofo na afa wabɔ adwumaden menim sɛ nyame ɛnam so ɛde wodi ebe mama obi wani mre obi ahonyade wonim faako a onipa krofa ya onya no na hyene so na nakua koko wa ha evangelist Samuel Mensa na na yere so e wa ha Ishmael Haywood ebo mi chidom ne adontin na yaw e de ko Facebook live won so ba bia wo so wo hwe ye wonua TV Rabbi One TV na so wo say Chrome TV Facebook YouTube and afa TikTok so live obetumi ahwe yen ewo hotel yenkona yene yenua babia yensa kan wa ha enkodi nkomo ne yehunu de ode ba ye yehu kwane ebefa so a yebeboa no oba memu ahawie na pom te sen wodin efemejewa edi ajewa akosu ajewa kodi otua ne nsem bojabunu okay ajewa fri hine na ba ye acho me fri nyene so number 1 and 2 number 2 nyene so number 2 okay we are why na ade ne ba ye e be ma be a friend Steven jo mi ye hunu dia Steven ba kwa ye wa wiai waso ane dese de ne fri nyene so number 2 adru ha ba acho me ne na wo enkura mienu enkura no mfi ye na menyam we no na me da tamus be fiera na metim na bosom wo fie ho ti me da akwa ne da me ba panyine no obi iche me na me fra obo amane sai efie na yetim no akwa ne da oso obi iche me nti ba ya metu afridan nim ena mka jan se me tu fridan kwa me ni ba wi me de me ko no so me fa me ne man kogu me ma me de na mtu yo do waka mate na wa do ka be si ho na be yi ni man ti ne man me so menyam na mka se menyam fa na me fa o san sa de Akoma me ho na me kwa me da atamos na msisa na me ko ma mu na mo 5 months na me ko me ma me ho ma hwe ma me nim se me hu se bi obeka bibia ye da akere me na wo mu wo ma me frɛ ne sesese no me ni bibia me de be kwa awo so na send 4 million samfa nko toto bi no di be ye de e be ka ho 4 million bi a mabiem o friends on send you start akoso ne 30 cedis 50 cedis me ni akola we na me sa anyam ama mpa mu na ma me so ye choba ti me hwehwe ni ma na manya bi mama nkora ni bi so edi na me de wo wie na 5 months ni me be hu ne da ka last month na me ba kwa wo atonsu na me ba no na me friend say maba ansa na obehwa akwa ne ma sa wo friend me better na boy de fun asa ata na so me fa drop me ba me puwa no koi ti akwa na me friend say ye kwa wo ye de no ma 1 million 1 million ye koduru ye no
ofre na omfa be 2 months ofre na omfa afa no opeke ko na adam ye adwuma commercial man mfa me dwetere nyina ma woni na ms mfa dwetere nyina ma mini say me ko say baby amete no kra mpo no me bonyo so me ofa dam na mete so ta ka cham so mfa me dwetere nyina ma mi sa de ha adam ma ha bia ma no watu mu de amensa ha bi mti sa waka mate then am friend man ba ko wato nsu na mfa ma me kro me nya na mte ne se nsam ekwoso na mo am ti frɛ boy no ba chante se o ya me dey na ma me je boy ne number no friend was Steven ti se me ba no nya class won woti na mo so na betena class die na wo ye no ma na metena da sama boy no ka cha ma me se ne fie o de ya mo no na mo se hemfa na akwa ne nkwatena me mensa nkwatena fie na me ba ne da o so bi che me mu na me ka cha ma me se ho pa anso de me nkwatena bi to no mfra boy ne kasa anche ti be 4 days na me am friend me friend na sama ma me ka che mu ai be na me se me de fie o pa de me nkwatena ho ne nkwatena ho chena ti be ya ha dan ne bi ye dai e ma me na me ne nkwa ne metena me se 9 million nshim de a ono so na oni dan bi oba han ma me na me sa na me de me twa so nti na se me ba ma me ho na me ne bezu so nsama boy no ne matena 6 years ni ento ma mfiri mu ma atale mfiri mu ma ti me ma ne mu me kwase asa ti ba bia me de be fa e ba boa me oni manim na mfa me mfa na me so me nya bibi nya dai mfiri boy no akwa ha da 45 million na me yonko ba atim dia e me ne nkola me enu we entena ekura asa ma ne nya dai enye yi na osesa na me ka kire na osena me odem be ba bia ebe bom tenu akwa ngwa na be di lie e ma me na ose ne besu ntu wokọ na me hu papa na me cheche me nsem mu nyina e kire no ose me nkọ no afra boy no sa no pa ye nyina emechi ha ya tana ha ekọ bo one boy na nye de e mai but of friend on so ka so obeba e pa chai okay a friend no ka so obeba ti me kwa papa me ba e opie nti me amutan se pa cho o ma ha no se ya o ma ha kwa kroso bia ono betu ne na mulika na ye de e de aba ha sei timpa cho mba ya mama ne ano okay what's the bad man your friend saying Steven dia Beko wo hia no wen ekropon kwan beso ba cho na me ya transfer no na taxi station wo ho ti wo hu me no ka se na ni je me ho na me ya cho me ha me dan ekropon ho ete ho o se na ni je me ho ti edidi ma ba 2 years time ka sa dia me enko me ko tena omu fie e wo da ba kufuo kurom da ba na me ne ko tena ho timu ho na we ye transfer ono na ye transfer na no so be ye bi ono no chi taxi wo be me ye transfer na taxi station ti me ye transfer ti be to me ne didi nkoma ti me ne tena ya be 2 years na ka se sa de a me yan kwatena ma me fie oda ba no nko anete ho na me so okay me ha dan na se be ma ne se ono me kwatena ho de a mate am na ne ko kwatena ho am ne didi ma ti na wo ma de awo pressure sim so sa me na fofo sa wo me na fofo sa wonam so awo de nyame adoma cha de enti ayan abotre no fo so me a ti papa bi kwa kropon ho ye nuru na me ko no am se papa se be ma me na ti sense no ye de o kana papa na 50 cedis ye de bra me mo aduru na papa ndi aduru me ko de kwa ma kwa me na me nye ti o manam sa ma me ntra hwe nyankopon de oni nim ne wo ye ti me no maduro be 5 na mense sema da na mfe nam sa me mense sema da na o sa jai o kwara sa na atie na msesa no me miska ma me 50 cedis sam fa nko molo abu akwa molo ti me kwara na me kwaya ye lab na doctor na se menyam na mse doctor me de menyini me bi ko 5 months me mense sema na nti me de menyin no so wonyam na mse na so ko ko twaskan na me na menyam na me friend bo ama na say menyam wonyam de ai me yen na mse ade no so wo pebi be na say baby sasa wonyam wa ye be yen den eye Steven Beko wani bi resem na wo kan sa be ma no a wo hia wo se ne na fofo se me nwono wo nwono me nwono ti wo ya wa mo ska chiri nuro so pedro no ti me ye nam sa ti me de me sa agoro na ni sa agoro no ka de na me de ko fi am de of sending is getting 50 cedis na so no sending bi ka ho na me tua bibia free hospital e ho so bibia ma receipt am de me tua free na me ba fi te jam ba fi me ba ma me ho tu ko adwuma do no ba na se na ye nkoi na me de me receipt ni nyina a kire say na esi no ase ye didim ti me kwa ashale ba ya na ase o ma me beje me se na me te de ba ade ase me kwa shop boy shop na se me nya ho ade na me se me ho ade da se de nyame ase
na me maame no se sa de me de menye no hwe ti do no a be wo bi onye de on family nti mo na love down ba ya toto ye bibia ring ye bibia egu na love down e ba ye the love down ni mo na me de menye me na me de wo mben menye mo na kwa ha dan kwa ha dan tim na me na me se so na me say they say the dan if ya me tim ma me dan ma so wo je ne dan ja dan ti na nyangopa ya dum no onye ska na kwa ha dan a me ya me ye oba no won fa ma me nkwa han na wo kwa han be ka kira me say if you run say won pa oba ofie ho is won pa oba ofie me nkwa tana hen ene ma me ne tu di mani na me je me dan ko hunu fie na me say me kunu me nim ne fie na me say sa me ne ma de kugu me ma me ho ne me ne ma me kwatana ya na ma me so da ta mo son ne ma me da ta mo son ya na me di pressure si ne so a de ne pressure si ne so na ko ha dan 12 million ko ha dan 12 million e ma me the na 12 million na ko ha ma me na mu ho na me ba no okwa owoda na bibi oda na bibi ehunahuna no oda na bibi ehunahuna na edekwa akurase no edekwa akurase no so anya na adwo so ha dan ni akwa ha dan 45 million me yonko ba atim dia me so me na me ma no enta na akurase ma na nyeyi ti say o so ha dan ni bi ma me o ha dan ma me na me na nkura no so betena kumase bi because enti me enta na akurase ma so na me yonko ba enta na akura ono enti me nka say me sumu ko baby ono nka hwe o fe no saniska no kaka do pechero fe so saniska no kaka do pechero enti yan hwe ebra ushia Stephen Beko no woni ne tena ye na edi sanya ansa na enya bosom ya na fie san na wotwe san ena wo beka cho se me na fofo se me ne watena che ma wa ba che nyinsan ma enti no oba no wo sabe wo ye boni onwo ti me fa cho be 2 years Tuni ni tambe 2 years na nanyi nsan ma ye. Okay, ni yahwe before wo be hia ba ko no, wani wudi komo no waka kiro se owoba da bi wo ba bi. Ba chai. Oh, ma sen ba ko. Okay. Ena na wo nsu wo bie. Ba cho da bi. Enti na che so ono kra ni nyese woni ba. Ena wo be hia wo a wo pe bi nti a ebi a o pre ne ho se wo benya ba. Owo bi wo ho dada. Oba be ma ba ko ho. Okay, but what dia won woda? Na wanya fie sen. Me wa 29. And I want na 10 fie sen. 6 years. When not na 6 years. And now what date of birth you saying? But I know the am by 97. You were 97. Bacha. Say be October na say you need the bacha ni me. And dear and ya no check ya mama. Okay. Enti saying Oceano no 23 years. Okay. Oceana was 23 years. Okay, nti na won go da fine. E no awo ba ko. Ka sho ya umienu. Se woni na umienu, but no wo ba ba ko ho da. Okay. Nti Oceano no ono na na de wo ko ni fie ana wo fie na no de wo pro. Ba sho de me ko ni fie. Ne maame ne papa na busuafo nyina hu. Ne maame ne me, ne bla mu nyina obi a ne me. Na won so me maame ni mu na maame kura mpo maame de me ko ma me maame ho so ba be wale me na maame so me de me ba no de ono tikumase ndi so onya be ma tikumase na so ba be wale na ono ni asem bia ye den e ka oda asa be ma de na ye den abafi abaye ne ho ade na de te ho a love down e ba ya awale na amaso love down okay ya toto aye ni ma senge baby na love down no at the buy na ni ma ni good dem na ko fa me yonko ba foforo na net ko 145 million ene ne tim nti love down ne buy na ne net dan ba ko ba cha me ne tim no tu ye otu ko ha dan sa dan mu no ka cha me se fie wura ne se won pa oba ofie ho na enye fie wa na no no tena 2 years before love down beba ba cha na me ne net o ma me ne dan mu wo da ba kufo kurom ho ti love down ne mu no no tu free edan ne mu se wanya enuafo adwuma bi ye na enuafo adwuma no mo ba anajo nso no mo nwane me to ko ha dan nam se dabi ye dan na ye tim no ye ma me dan ye ba ne nedam ti so nyango pa ya dum no nya ska so ko ha dan me na me ye oba me no so this kind ma me se akwa de je ko pe dan ne bi na ye dan ye ntinam na won tim ko pe me kan kire me se efiru ane se won pe oba e wo fie ho fie na wo ko han ye no na ne won kan kire ne samo sum ye wo ne han no ka kire wo se fie ura me no ka sa asam ne kire me se fie ura ne se on pe oba na na da be na ko ha fie ura so wonya dai on pe oba wo mo asama won kan die timba me kwa ma mpa amua ma mpa ahwe ti mitwa e sham so nam da bi akwa ko hwe baby kola
me na busa ya me kwa no ba na ti den na sasa wo ka cha me say wo mpe ofiera ne so wo mpe ba me na na menyam ofiera ne so wo mpe ba we de oba ya dey esena me na no ka kan do be ka kire me a na me twa so na wo hwe sa nipa ni ye nya ba barema ebia na oba pa opege na gay no ba ko na dress ne ho te so oba because ofiera se wo hia ba oba pa eju tumi fa bank otenti ebia ba ko no ka no ho ye be ma oba pa no ko fa no ne ti den Bobrisky mu type oba pa no ko fa sa itu be ma ni free won cha na wo wonyem okay enti yenhwe 2 years ya wonne Steven Belko etna ye no yesi yebesi usu a ke hye wo ma wo ne sase de wosi ne wositena asetena mu wo hwemu wo bibia ye mu oye pevela o hwe wo ye wonne ne nkwampo wo hwe wo ye na obesen akwa wo ba akwa abeka ho wo hwe sa de no one share so wo show yi ana wo show because be man ma pressure say wo ka ho ene de hwe ne mu ne de ne na ebusa ne bia wo de mame na sa akra na be kan ye ho na sa fe aye atetesem na aye ma sam na wo hu ne se di osi show no sa akoda be ka ho a obetumi ahwe wo yi sa na na se me hu no me ba cha oh na ne ye den menim akwa so a me anga menim de me de aye na check wa bravo check usubai check ubibia na uye no fi ho menya do pe bia me yema no do pe bia mo te san do pe bia me ba me no aduane si wa bedi do oniama otimi de kwada oba nchen ba wurago me na me ba mesi obaba ne mu ahyenchene ni nyina mesi ba do be ne bia otimi kwada oba ho se ba edi ye de na hu ne sa atade ye hye ne die bossa short se me nyina na tifie ba to be obekọ ma na se fa ho ebi adwuma a ye na de ne ko ye adwuma bonten ana ne bossa short so be ba besi hu nsemu achenchene on pa chwa ne David bibi sadia bia wo so okoda banje ya muntamfa munsusu mfa monimu eniema ebetu baby na bia enye no kre enti wunyinsa ye no a oka say ono na ma wusika nso se fakọ Pedro nom se be ya nyinsa ne beba ni nyina mu na onya attempt so obeye ho ade enum ho ne de na onya ready nti be ma opeba na wanya ho ade no de na wasenka wo ma ne ye ansa na bana be ko di kan me ho ade adentia ade no amana anye ansa because nani abre pene ba ena ansa na abema ne ba no wose waye won so wapede waye wo hye wani monyam na won so hye na ni monyam ade no wa ma no an hye wani monyam ansa na akọ hye na ni monyam Akoma FM na me mistake nye mistake bibi na ho ntia ade na no waye special edema no nye bibia ma wo yi na wo ye no adwuma na wo ye no obehu wo no wo ma wo dwetire hyemu ba sho David waka che o se gai no mo dwetire foforo ba sho David wa nye bibia ma wa brabom eno ane je tuto bidibidie ba cha pe eno kra me sure sa je so okoda no na wo ko de na ba cha aje so akoda ne ho ti wo kwa no de ma but ono amo na adwene mu da se bia me mpena bi ti ba bia me pese me wa no nti me send ni sikada ashode wanye bida ashode emo me ma de ya ne ya mfom so papa po nti eye give and take waba majibi feelings jeko no de ama eno ne hwe no a na wugidi sese wowo ma no obetumi ahwe ono ska se na no de ma 30 cedis weekly saying daily they will have 30 cedis they will also 20 cedis Akoma FM 87.9 Kumasi eno so kra ye da obekwa akoda no ho bebe everybody nya akoko enti yenhwe oka chensa wonyem no oka sa mobaye ne den no ubisa ne se opa kire sei me yanam nya wa so na akọ nse se wona mfofo sisei enyankopon ya adom na bia ba den na oka sa asem me de kire me ada agro na adi dia ne pa mon first Steven mame ada agro na adi dia na me de me ka sa na me ka tire ko na me de me ko ofie no wan kan je say yigu nda cho de bi ende wanka ende wanka timi na me ko ofie no nwume no bai
na obefa me na ye koi ade che na me ba me fie 87.9 me kɔ manim kaka na ma me sika na me de totɔ me niema na me de na me ba na kura asɔle kura mpo na ye kɔ e kodu kuro no edi kuro ni di kuro hɔ kura mpo ansa na me ba no kwa me kɔto ne din kuro ni di kuro na ye frɛ ne ba nanim na nya form me wo 4 months na ye kɔ di me onfie me na ye kɔ kuro ni di kuro hɔ ye kɔto nanim ti ne be 2 weeks no ane oka ase na menyi sika ngototo niema na ngoto akora nidi na ngoto akora nidi na me de te onho na ono so ne me yonko ba ete ho e ho anu ma ba ho e ho a o ma wo frɛ na o se ade me fa sika ma no aka do petra na okɔ na fa ne ho adi timidi timu ho a na nyinsen sa ade bai ebiem me sa me anya mo first nyinsen no na lockdown no no to free won chan ne ba foforo akɔ high dan tremo no enya wo first nyinsen hey munsra de wo first nyinsen wo ye no dukuro ena beka yansa wo kɔto me bedi nyins first nyinsen yo emu no no oda so ne sa ba na nati ana no ne najai no ne nate hey sister said you will sit here dear know how okay no asama dare dia beton prema na se ya me no ne bi se beton prema mbie ya fro na mani okay yagusua hwe se ye ne Steven Bekon ebedi nkomo na wayi ye nsem bi ano bra wode wo hello Steven. hello Steven me mo hawie na pomte sen ya ma wonne so kakra bi na yente won ka yie pa awie Akos ajewa ode abeto manim se woni no awo maba wiase bare wo sesese no ono anko no kon no anfa nkora no hwe wonom de na sie eja wo de maba Steven dia na sie o te me hwe nkora sa pepe na tie ntesa me ba choche me mu na me ntia sie nkwa na me hwe mo te offer bebe pem so nya ke am tani ska na ma no minim de single day offer me say me tani ska ma no ono ya we ni anu ya we last time mo ba da na tia from ba da ba on ba da ba mo frɛ me esa kam de ka fa for mo ba fie ana o ma mu ba enwume me ko ma niska the last year America ne o ba da ba na ko ma niska de bi offer me tani ska ma no minim sika tani bi a o ta ka se me za ma niska da asem so a woka no me no na te wo da ba ta asem mi use taxi ena mi nya ni afọ bi a me no mo enante ena mo ye se gani ya so so na mi ye adwuma da bia am so mi ni problem ena me de ne ba efie ena ba be chia wo se o se ni pa manyina me de be den ba be ye adwuma ni ena so ena ye de nyame ase na msemate edina pe fi on da bia me madam fo no ene ko bush otwanua mini ne ko bush ti otwanua ni wia no me enye di ne dia de ne dia ba be bi ti bedu no so ameka na me ko ke ye adwuma ko ni mbe man te no so se o menka mi se same ye nche no na wiki bia no mfa ma me na o ma me chop money ene bibia se be ya aka me sa me ye adwuma bi on be ye adwuma da bia akora ana me de betu na so e de what ana mpe madam fo nse meye edina fe fulu ono ye ko bush na me madam fulu nya na ye pakeka ni so me nya uro bush akotwa ni wi ya san den aba ye di enu na be kuma sa ba beton ti bedu a ebi o ti ko se bi de week ni ma ba ni nyina nso no ansa na me ko na ma ye msika se bi ansa na me den me ko ambako because madam fo no e bedu a ye ba ye no aduane ma ni abetri ni aba be didi ni wi ana me ne ko na madam for let's ameka enta fe ko dum na bi we do fia o say le sore a me de wa be ti den madano wa ba o se den na be so na makoda ba di na maba na me say ya na obi amaka che wadwuma ye se amenya me ye adwuma so me say ameye na wa ko o se bibia e kama e sika se bibia e den e ko yi enta fe ada na o se be ka che me say me so na makoda ba di na
na me kaya na oba be kwa na bakọ akoda ne ncha do atare e bakọ atare bakọ be 4 days no be ama say o de sa atare fi na be sa be fi senka sa fa bra be ko me kinya kala ofri fi atare de fi no e no na me kwa me de den me de ba enja fe ko yen tokoda bia oni me tokoda bia oni me tokwa enja fe na fe ye ko bushko one minute go because the time you men ma be dru fi na o se me da no that night ni na no e tokwa na me ni mi ye ko na man bi tie fi kura wu man tin so le anajo e bo punum sa den ye mo na wo fi wa na na me de ja fe na akwa ate there be a problem and tokwa abonti de kasa so aboduane sense bebrebe ena me de me ye se sa de a me bi akwa be dia den atena na what na den ni because me we press ade ma me na anu de minti me to akwa dia de atena e bi lu firi wona atena obo amane se onyem ana am so onyem ma se nye problem wo ana so what until last time na mo friend me say ono ma me friend me say me hye na me di nko na me so ye ko busin ti ma me nko mla na me ba ni ya be hye di nko na ma me say da di cause that time me asoma ko ha dan na me betu afiri won kyan me ko na ma me say da bi me ntwen na me no mo nye dan eni nko manza ana me ka say ma me say bi adu ne ye ko adu achi adu ntensra ye ko ana ma me say da me nye dan me ntwen no na me twen na ma me no ebai ena energy wa na so kan bu ni na ba bi sha intensely ena na me so me madam fo ni bi sha ti sha na ma me ni say de me ba na onye de say me ye ne den ena am so de say no e ya wo no be den obawu ena o na so obawu na me so na me say ma me da ne nche na me so te me ka ma be da wa o ma me program ma de wa say me mi ye den enye ti da ba me ka ma be da wa na me boa ena ma me ni say ya ma ko pe da anya den han ma na ba na me so da bi the time when you mean to them go hard day behind the day emano until say obawo because e dia me ko hard and the feel an ko be hard gen and as be baby am me wono so de eh me am dan me den bi tim obi no ba ma problem say e na asi and as china asi ana ma me say se mi tin dia e so na some go hard am say ma dan so me kai ma ha na me de me bo anti no opede ya yen hwe ma kwa no wi akwa no wi a me kwa ko hard dan ni dia den amano ana o mo ji tum say yo mate o de me hwe ne ba na ma ne ba ne ba no wi a obi an ko na mate mate no problem ana me boy ana hwe ma akwa na wo yin akwa no wi ye no akwa no wi na e bia no ko fi ho ko za so no mate da ba na so to fi ho e bia ko fi ho ko ma mi sika e di wi aka ma ana ayi se na ma me e de wa sa frame so mata na bi won komo because that no hu ni say asem ne se di aka ma ntin e bia bibia anye de no so o mo frame na me ko fi me ko no ka tem say se no ye ne den that's me yo dey say as say so wa wi na so ya we fi asema no ma be sha me ko me kan ya na mi dia me wa wi a e dan me pa ma no ya den na wa ko na ma hwe me ba enti yo na ye cheche mu na as e ko ye bufu na say e atate as shout kasa na e kosoro e na me na ufo bidu no mo fem 7 bra na mi pie na me ko ani mo ti ko me no mu jani mo cheche ma chiro mo say sen na ekoso ntina mutide de ne yeden ekoso na ono na ma me be hia me kwam tin ma me tie se ma boni dina na ma me de ga temfi eden am ne ge ne dem ta ta na ge na wutin ma me na besrai ma me de ga temfi ho e ba me ne ba dia me ne na me na fo ne di nkomo no e di matem e kasa de am say ma de o di kasa ide anya because what ni awo ba ma me ne ba ne ten de cheso betima wo me so ma eden amana yi internet yi se meni akwani mi ko na ai bibi na nya ni kwa so mo mpanyi be gina abonti so be be den oni be exchange of words e ko ye dua bonya ma me free so bo mi dua e ma me so free so bo ni bi because na ma me ne kan nsem na den ano den e no pata me na me den am di free e fi ona me ko e di free fi ona ko e de dia no sika ma o kama e je akwani nya be 3 months e ne ko so akwani ye so akwani mo ta ne me sa kasa se aka menye no hware pa na me kemi tuma no hware na me boa because emwa me pressure o de ma me na no dem kemi tuma na ta na me boa enti me ntama ne be den e be pe ti aka se ye ka ta se ni ye ya no no ko yi ni me fi e den am ja ma no o yi ni me fi den ni mu na okoye me fe na wadum ne phone on sembe yi ni nya the time me nya me fe no so a on sembe bi o na ma send this kana me de ama no
on to say to better them say between no dey o and na afi o ta ba na ma me nche we kurupon to ba na ma me nche we kurupon na me pay dan e ma no me go ka me o se me ha da ma so no am pe bi nya bi a on frame me kan kire me na me ko tua ka nya den e ma no e na asu yo ate e na ko pay dan ni bi so ko pay dan na unya na bi ta se bo na yes na o ka bo na kire me e na me this kan ma me ni pe nyina ma o di mu bi ma o e ma ri ko tua dan ne ka let aka balance ana ni baby akwa dan so wa yo mo abusu afie na no fa ne flame man pressure flame ya na me diska no e ko ja madam fubu akurofon ana me flow na akoko diska na ko tua o de ko tua dan ne ka no ana ni nyina e firi ho de pro kana dan ni be 3 months as 4 months o so dan no 3 months den se baby dan no tin tin bubu tu ana mso betu dia e mini problem mi timi so ta de twa akotem ya ta na ma me so ha dan akufo na ya dia obeyi uni man de fikofo dia da ba obeyi ne man da ba afri akropon dia ba ma me de ni mo fofo dia ena mi na me de meka e se sa ni me nya ne sa de ba dan ni mo fofo dia na obetana o to beta na so de bi so ma me ni o kwonwe na so ti bo so kwonwe na so back e ko to na mso ma ti problem bi eno so ko na me yes say no o ka so so ta ba na me so ba dia se dan ti kana e tua no so na yen sanya den kan yen saka na mapebi e dia so aye den ama because you say no me medjuma na me edjuma na megai je edjuma fo na me so enti sikasem na nye sikasem ne tadan ko yi zabet edjuma fo la wa ko mu no ntini en ka se bia tia na aye enti akran kan nyame ado so na edjuma no ntini da ko anima e beboa me no tana se bi ehu nyina nkomo se be yin be de beboa asum bi beba ana wakotana ma mo nyine so o ha mete menza ha da fam se dan de se mitima ha fofla asi de mbi kan ha ye no ho balance na ba ne ma pe bia soso ama ne de ha da na fofolo na asu yo wate me kwa de no wa fa no ne me ba ya de bi wa abon ma me ye sika na kwa na kan bia che no won fa me fe je wa na kan se na no fa no kwa no wa mfe ni bi ye fe sika na nche no me kwa na me ko te se omo ka se no wa fa ne se je wa de ni no ma ni bika ento am person me dey scan bi yeden o me di scan tre amo first scan no e mai ana me phone na me ka so te sa dia e je wa bla me fro buza je wa de o mo ka o se me no o mo ka na me no mo ka dia bla ne fo mo ko re control ni enye de enye sika e na o si o wa de wa se enti do na mo fe o fe me so ma ba yi wa tonsu na me so ba yi wa tonsu e wi an o twa mai de aba e na bu twem na mba aso be duru na aka chem so wabedu am so bedu dia ene ade che mande na correct control ko du na take bia no ayde wa frame ye hu dia de ena asu wa ayde wat enti menka bi je mi bi film ena no asa frame se mande ni de onya ho because obeko ba bi and that's all ko ye den eba anzana wetimi correct control am so mati ni problem ene se me wo ayi me ko aduma ko am na ko ma me ko fi ni se my me now for be fair me sitting me to me se ko bi ayda aba me fon so ampa me nti ono de me ni problem bi me send sika man all right and dan so ka me gas dan me hanje de ma no ya kon ya bi sika akam on for place kan so na ze ba bi am kwa dan so no na bu sefie onye na mi sika na me laba kan ba ka me bi aso so ayda ne de ha fofolo me ni problem bi am ni asen jam send sika man all right me ni ma ko da ono de me about okay my yeshwe say na wo ka say kratwinti ena ema no ka say adwuma wo kwa akwaye no kra nyina chi no yo banchen ena na wo koda ana say lockdown mu ho no ukwokofa wo ba ekokotena dan foforo bi mu a na wo sa wo de ne ko bato ka che ne say fiewura ne say sai fie ho no oba ma ho ba de bewi a chire na wo do oba kwa akoda ho eya kratwi na no wo twe ana no krasa ukofa bra foforo e ko ha dan ne kotenem mame de ten se ono no otie e kire nsem no e se na wo de na obeka kire no meme na wona mete de o pere de meme pere mame na meme no ntena asumdwe wa bla problem bi ama no onye akwa akodu baabi o wa wadi matam a wadi matam a bonta fen so abomidi apen ame ya dane akwa akodu baabi ama me chese o se na wo ka se ode ntokwa ha wo
eka bema kwa kwa adwuma ba wabrɛ wɔ bɛyi wagye wa watwu ni ade no bɔ nkɔmɔ na nka owura fi wɔ brampo nanso so wo ba ɛna wokɔda wɔ ban nkyɛn na wokɔhyɛ ɛyɛ koratwe na ne wɔtwe ana anokɔsɛm sɛ wogya ne hɔ ɛwɔ efie wo maame fie na wo ne ne teɛ kɔhan dan ka sɛ fie wura ne se wɔ ba ma hɔ baabi kɔwi akyire na ba barima bi ne wo ne teɛ ma ɛnsa efie ɔme ne baabi a mekɔtena me ne ɔbaa bi anye den akɔ akɔtena fie hɔ ɛnyɛ wo ne ba na ne teɛ nyam na ɔbaa ne teɛ ɛnyɛ wo ne ba na ne teɛ bɛɛkɔ mamba so de ne nyam na ɔbaa ne teɛ fie hɔ ɛne adan na wafa wo yere ani wakyi no na nkorɔ ma sɛ ankemeti lady mekyi akɔde a wɔsɛ nka metena baabi a na metena akɔ baabi a na metena hɔ ne yɛ dan na masom gye me me ne wo ne tim o ha me ɛnti me ne fa me peace sɛ ɛbɛyɛ a me nya asɛm because ɔno wɔtumi yɛ adeɛ biara ma ne bɔ so out rɛ sɛ ɔsɛ ɔsɛ no nsa yɛ den ɛbɔ no me so mentena hɔ ma yɛhwɛ ama no kɔdu saa time no ɛma mbɛtene me nsa ne dɛ ɛmbɔ ɛnti wɔsɛ me tu firi hɔ na mekɔfa baabi yɛ dɛ ɛtena ɛnti sɛ nka mɛtumi akɔtena baabi a mekɔɛ ne deɛ a ɛno wɔsɛ nka me ne wotena da abaawa ne kɔ sɛ ka metu nti na kyɛ sɛ atete nti na wopɛ wokyia didi mu pɛ baabi adwane afa ɛna ma wokɔ han dan no na atete wɔ mu a megye de yɛ sɛ baabi a na moteɛ na yɛ wo maame fie wo maame te hɔ bi ɛdeɛ na wo maame yɛ fa atete no wɔdi adanseɛ sɛ no wɔbɛyi tete wo fie hɔ anaa maame paatɔ deɛ wɔm ne sɛ ɛnyɛ me maame ɔnte hɔ ɔsunya ayamfo na nso obedu kumase a ọba a me hɔ na ɔyɛ den ɔba bɛda ebi ɔwɔ ɔba a obi di kura bi a bɛyɛ 3 days 4 days bi na ɔyɛ den na ɔsan akɔ back ne maame ɔnte hɔ bi na ebi yɛ panyin wɔ hɔ nti ntɔkwa a ɛkɔ so abɔnten didi atam ne ade me maame tiri firim busam eyi yɛ sɛ ɔba na ɔne sisɛ na ɔteɛ na nso ma ɛnte saa na mo de ma ayɛ den ma te me bɛka ɔno bɛsɛ mɛka asɛm ama maame ase sɛ ebi a sei adan sɛ wokɔ abɔnten anaa wokɔ adwuma na sɛ woba ɛyɛ ana deɛ wonyɛ wasɛdeɛ anaa ɔnsɛ mɛma no mokɔ abɔnten saa na mɔbrɛ a woba a woanya agye feelings abɔnten awie nti deɛ ɔwɔ hɔ no deɛ ɛyɛ ana ɛfam hɔ koraa ebia na ɔno nso kɔndɔ nti ba sɛ ntɔkwa na bɛba ɔno pɛtɛ ɔka nyinaa kɔsi sɛ kɔna a mekɔhyɛ mu no mekɔ a ɛyɛ ɔbaa bi hɔ na meyɛ den ɛna mekɔ na nyɛ ɔbaa hɔ so na wokɔ deɛ adwuma na mekɔ afɛyɛ den adwuma na mekɔ akɔyɛ menkɔ nkɔda ɔbaa bi ankyɛn menya kɔwura bu se a mɛso ɛkɛtɔ asɛ meme na mefrɛ wo sɛ kɔsɛn anaasɛ kɔsɛn ebi abɛnyɛ sika mbasa ne sika yɛ den ama ɔnti menkɔ baabi a ɛna mbɛdu fie nso a deɛ wɔsɛ ne yɛ ofie meyɛ masa ne yɛ ofie meda se gyina so ma me ɔka nsɛm bi n'adwuma a wɔyɛ mema ne wode gyina so ma me akɔso agye wa wokuni bɛrima yi a wɔne ne tie wokɔfa no woahu no adwuma a wɔyɛ na wɔnyɛ ayi fathers mu adwuma wotwi kaa ɛkyerɛ no ɔno no ka kyerɛ me sɛ wɔnya boy bi a ɔno ne yɛ nnua adwuma nti ɔde boy ne ba maame kwa me yɛ de me hu no mmom do mu sika nyinaa kwa tim ba na me sika na yɛ de ato hɔ nnua adwuma na wɔn yɛ no wɔn de sika ne brɔ na ade ato ɔkahye a otimi de ba na me de ato hɔ enti na wɔde hu adwuma a wɔyɛ ɛna adwuma no so wɔn yɛ a wɔn timi kɔhyɛ mbɛ 2 days 3 days meboa ɛna de ɔkasa ɔboa esi da na hunya da ko ko ja na adwuma mu da bia ɔkɔba na ɔboa wo ko ja na adwuma mu da because wɔn bu nua ne de minimum sɛ wɔn timi kɔhyɛ wɔn mani mu no mu nua ne bi wɔn nua ne bi nyɛ ɔno wɔn na yɛ adwuma nyɛ site na wɔn kɔ ɛnyɛ adwuma baako na wɔn yɛ wɔn di sika ne ba deɛ a wɔsom na sɛ wɔba foforɔ wɔ hɔ a deɛ ti na nkɔ fa sɛ sika no nkɔma baa no na wɔn fa nto wɔ because wɔnyɛ ho adeɛ ɔnyɛ ne yere ɛna saa baa no nso ɔnyɛ ne ho adeɛ ɔnyɛ ne yere enti sɛ wɔn nɔwo a wɔsi dan ka ne sika no na wɔde abra kɔsu akɔsu agye wa sɛ gye to me hɔ na me nsa nkɔ yɛ adwuma foforɔ mmra sika ne deɛ wɔde ba a wɔgye to hɔ na mmom ɔbaa ne de bɛko so ɔkɔda aba nkyɛn ɔboa wɔn sika to hɔ da sika no ɔde ma me to hɔ ɛna me kyerɛ sɛ sika ne deɛ wɔbɛgye ato hɔ na wudwa wosan ne nakɔko so wɔkɔda abankyɛ yɛ akɔnya sɛ sika na de brɛ wo ana wonim sɛ wɔnyɛ sugar mommy nti wɔkɔ a na sugar mommy na mane sika no wɔde abrɛ wo ana yima no na hwɛ dɛbi kuratwe ebekumo ɔboa yɛ so otumi ne wo ko a na de akye sɛ waa wotumi na bɛko
hello Beko. Amen. Yes, so to me any wo ko ana de ache we. Ma enya omo mo ti fio for be dance for. Na me ya se man ba ko bia na ono so le ba. E be ka sa de ye mo na no. Man no wa film. Wa ka ba bi. No. Omo ni pie fie o pie fie dem because me ne mpoma ben. De bia antokwa. Ma me say the time I me here say me ne ho ade no. Ma ho ade na ma so nyina ye. Entokwa ne nakoma e ha no. Ne ma me bi ti ato nsu ka che mi straight ne ba ne de. Ade e ha no ene nakoma. Ade e ha no pa ene nakoma. Ampa so me ne ta na me for so ase me ti ma fere say obetimi egai. Enti me so da kwa kan ze jewa. Ete no me pese me ye ho ade. Enti se be ne den. Ko na me se me kasa asem no. Ne bia me tu sa na mo na. Obete ma se ama sa na akoma no ma na ye den. Aba fom kakra ye den ama me. Enti me ne fa sa fa na me sa sam me ma so che madwuma. Or che me driving no me nya na tiko ba ko na me friend bad dem sa to no so wale. Ara se mata se na bese me you. Me de kwa be de na be den. Me ye na o ara o ye no. Ye ne de na o ye utimi ye den. E ye wi no se no se no. O ye so ko pa bosia be wule ma mo. Ara se me kwa de bosia kwa me nya so ko po bia bosia de. E de aba be yi. Na me amo kakra ye den. E wo. Be me ame for so ye den. Ape bia ka ho. Na me dia ye no chem so ne sa de a obetem nipa evacuation for the oye aduane the oye we na ya check o mutike ni nyina na kama pe anke me pe wi afi ma ya shedit ana ma ni problem ana ma ni buto ni nyina ana ma wo je wa so ko buta o said ye wo be yusu for wo no ma wo buta wo so de nda bia me ko adwuma na me ba na ma oska na me de ori ato for o said na de metua for we the national Enti me na wo say wo bru nua dodo say no abro wo ono amom abomidua 3 times na ma me so abomidua ba ko wo si sika no adwuma na wo kwanye ne ya wo ma ni sika e de to ono ane ho ansa na de wo de be ma ne so fa nto ho no ma me ba ta ta ayi madam fa na me ne ya adwuma no many who ye mobile now already me am discussion e ma me so case nyina ma na wo de ye wadwuma na me ye say say madam fa na ko no discuss akra ba e de mobile money so na wo ye we de say wa kire sem no enye e de say ke be no bia ma na kan ho a nanka scan ye de ba nanka de ye mobile money say be ya ka madam fa ye ready so be dia scan wo ho ye dia ye dia ma no ti kwa ma madam for ya we ti say na pesa me ye no so scan be da o ta na enye we na say so ba no e be no bi na ye adwuma dia problem bi enu o e na me fele me bla pen libo na ma no so no kra o mo ba mo ni chip ni bi ye den e wo ho e na me kwaje me bla mo ba mo ni chip no ko lo bi ska gu so e no ma ono na chiri ba mienu aye fe no mi Sarah the chiba mi ne fe Sarah na oni ne eye ekabo mu ye adwuma no because on na akọ school ni ma de entire bia me ba ye nya ko ni discount ba bu discount so de ba mi che ansa de bia madam furu bu sam ya wai den wo bu sam bi ama no entire discount ye adwuma eche ekọ ani mu a tre sen zafi na entokwa no ko so se eba no if madam furu kula bank wa so se madam furu sika wo wa me de ye adwuma no o se nka onya fe bi wo madam furu anim na ka isem no bi kwa madam furu kana kan me ye because madam furu no na didi mo problem aka because ono onye na mo no san pen e won abonte de ni na akra won pen to bedidi a ebu a me mitimi fro no one way bi no wo fi na me na e da ba bedi e ti madam for ko no ye close oba o ti me wo sika e the problem bi kwa wan ka una o so de bi ye de ehye o because wa ta kwa ma ukuri sika na mo adi sika na ye den ye adwuma e nta de ntina se ibi kwa wona madam for no e de dumbe na madam for ko me fi obi because me ne ntokwa tatepe oba kasa atra akire madam for no say madam for na ama me ye den me ye sa madam for no so no so oyele the madam for no ile kwa no beti ono akọ metimi na ama na ono abucha no say buku no kwa odi how many days and wa ba fi no amana hu ni say me twa ntro na azme ye den me ka no credit che no akosia sika no say na ya wo de ma wo to aya na dos etu bia ya say na mo de ma ne to ebu abe 200 million
and ebu answer a ya 100 ebu abe 150. Okay, me that say what can say Dawson sika no sedie be ko kan say or kan say fa bi ye mobile money ma ko fa wunu ye friend Sarah bebo a wo no mo start the sika ni bi ye mobile money. Sister, nti mi bisa wo se be ma ni bo wudwetire wo ma sika bi se fa ye adwuma na den wan kan kire me. Aha, se ska no ye enya ono ne dio ye na danfo ni sika. But omode ma wo se fa ye adwuma mebo a mi bisa wo fa ye adwuma mebo a. Okay, mobile money adwuma no a sika ne beda ho kwanti na modi ye no na mfaso free so ba. Yo, mfaso na eba no na danfo ne ba wo je mfaso ni because ono na de sika ne ma mo se mo fanto ho. Ba so ene de sika ne me mfaso me de ma na menim one na danfo no entamasem. Mfaso ba so. Ema utumi de ma no. Okay, eno nye sika botene no ye mfaso aba. Ti mfaso no bi ebi anka ho da. Da bi eba ya wo de ni na ema no. Eno na me bi sa ho asem no. Exactly. Enti won ka cha me se mfaso ne ba wo de ma no nti no wo hu ne se wone na danfo ne ntamu asem. Mfaso ba so mote na wo di sika botene to na duru bra o mo baji a wo di sika botene na ma wo mo ana meboa eno na me ka ho asem no. Sister, edan no a mokoko han ye o ma uskasa fa han dan. Ba chan. Say no de ma. Odi ka ma 8 million. No sa ma say to aso. 8 million na aka. No say dan 15 million. Ti 8 million sa na aka 7 million. 7 million no. Ena odi ba na me de so na me de ma me nana no. Okay, nti o sa de buy. Ba chan. Ebe ka ho ma na bo ano 15 million. Okay. Nti wo han dan no. Edi sanya sa na wo ka se kaka moto bi behunu akoda no ti wontimi nam etenam 4 months for bosome 9 edan no so 15,005 no kamo han no how many years 2 years okay ena mo tena mo 4 months ena mo 2 year balance na wen ti balance no ti mi tu mu no na o ka me de lad baker 2 million me de lad baker 2 ada wo tena fie wan twa light bill da na be ne ma na be ne menti no mo nyeje jo mo tete ye na ka sen jo mo tete ye no na ka 1000 aba 1000 no ana me na na frame say ye tu dem safo ase na so safo ase no so bia baje dan ne de a wo da mo nte safo ne sika nye ti mo yi sen na ye safo a ba so na ro yi ende wa mo mama ne eti ka sen no de ma sika ne meka mensa enya sen abosumi sen ya na fie sen ye be 5 months ni be bosumi num ni obi nso behind dan ni ti dan no e kire December ne mo no frame ka kire me say obi abaje dan na o ma no mu 6 million na dan no mu soso Toma ne say emu soso efie rasem won fa wusika ma na won konko ye ne dan on fa wo bala wo na akotutu dan no kokoro ba so da no se dan no tu na me so me da obi abaje de ameda asa me nsa ya dai aka me sika ti a wo she me date ni du na me fa na me sana de me pese me huna ne se be ma ne ma 1500 no se fa han dan no but kaka moto bi be huna akora ne nti motui ba cha se fie ho no si hina new site ben samampom en samampom ba asa comfort fie ho comfort fie wa comfort na comfort me nima dokora o no me ba ma na aduane bia na akora ne da sa ma wo boy kwa me bo ma na ma akwaji enku bi kra de breme ma edu anwumela me de sla kwa na me no ka sa me de se de esi kwa ne de fie ho de minti tena fie ho enti me pa cho ukwo tena fie nim sa boss o ma uska no na mogyae anama na moda so te na ente sa yete twan se bia oba ne be ma ye de eti na mote but na munyaye ye but na ente se first no okay bosumi nine na ukwo tena dan ni mo no be man osi hoda pa chan me bisa wo se wa ma hoda me bisa off air wo se wa nsi hoda me ye ntwamentro me bisa off air se wo han dan no bosumi nine be man ba hoda oba hoda rather come back asem oba wa no no da na ana off air no want de na me bisa wo ana no obeda ho na wo na wo da enti na mo da so te na mo da so te wan kan kula ma akokora no kra ni kan kra na kire me wo hai dai ne ma no na wo ko ho ma ona mini problem bia o ti me kwa me ase ono unu edikan o ye se anko de bekofo ene kodu court no nipa na obefi ni wa asa na nka o ma ya asa ma asa na court no ebusa emi enu ano asem
so bi tell me no na so me no say de onu mo mu je ne den enye enti wonya de oye no oja de oye na asumdwe ba me atena so yo abla problem ya de ma ena kwa ne de nipa na ko so tu ye for kama ena oso wate ne kokko ne ade nyina obe den obejai oni ni problem ya ndi ase ni pedu won nchen ena ka se mu so we fani yete na bi o ka se me ba bia ni beko bia mu zuro because ade ba ko se wan mi du tika ma o se me ha da na ma o ubi kama kwa ni akwa na to school e di na me o say dia na wo expect e free back ho because agye me nsem back ko eniema no amototo ese nka wo de ya ne ho ade na wen ma eniema no ono na tare na me me ni skama nde no eno na ye ko to no bani di no o she ye me de ko to afani di na ring na me ye no ring am ye no so da me dem enti am no ka de say dia wade na nya amaso where in the Yamaso, now where they can yet a COVID time. And a COVID in the bar, some you can go to the Yakabu. And a COVID in the bar, and a family. I don't know, plus I made them at me. Plus I made them at me. Because never for bar, ma, and him for the fool. Never for him for the fool. Abu TV, Mama before Bamubo TV, no. That man, I before bar, but I dear. I be so Akoma, ama don sa aka. E bi ti say ndie na odi ya wo pa ye wo ya bra na bufo ba e. Ma ase me run me no better me catch me abonti de no mempe. But ono so ne kasa ne sate a onim kasa keto aka hu. Ogboma ma obi a te se ye sei e na ekoso. E wo de mu na e de bia ye ton ye nsem. Ma ke betre di se me no tena se ye si a okay. Me ma me metana ya se munkan e buso ni bia metana ya se munkan da all because of some ya se me ba me ye bema me hu a me tinu wa so boy de afa bibia shi na ko ban ma ma ne obo na me ama ne anso na ma me no no di mlika na ma me na ba no ba kasa kasa na wofo enipa me tinu aka se me ge we tena ye what no be ka asama me hu se nipa na ka me we na ma me no a wo tia to nzu bi ma me nya beduru bia ma me ka asama ma me ka asama be to makoma so adimeti makata ma me yesem be again ho de kwa ma me no eni rikuni ba eba be fie ba ableje wa o e ma ye katai amuko bo mu ni bidi ye no ana ma me nya rohye mu se ma me again ho na ma de ma me sika no e be de e be boa ana me yese ka me ye no ho de me da se na ho ma me ento aso biem akoso je wade no wanye ma ho ba che se onsum me se so onsum me na efri hine nkwahwe hine ba so se efri hine nkwahwe hine enda me do ka man test so wonsum wo ti me hu se man tena fa je to so ne yadi wo begina sum wo ati na me se yensum wo fri hine na ko se me menya adwuma me na me te akurase ti nkura menu no nso me ntimi fo mo ntana yo no so ma ne nyeyi ti na odo ha dan me no ma me ska mfanya adwuma na dan wa ha ma kwaji usika ne bra ye fa bi nso so ne ko ha ye nte 4 months ne electricity bill ne free mu ni efa bi nso so because yen say nye sika fresh nko han dan foforo kwaje de wo maame ne ho ne bra yen sesa aka no fa pressure ko sine so je bra ni efa bi nso so ni efa nko han dan ne ma esum no sai ba so yes ni meje ne hende mil am fa na me ko baby enkra no hwe wo mo ba so hwe na nya hwe papa atale binim empabo bia no on touch no so sani 50 cedis na wa wie be ma na ma wo dwetre hye ya na ba so David ti sese mum ye no ma de na won so be ya support ye ba so me menya adwuma da kwa metim sese ya we kurumon me ofa wo tume fiden da na wo ja adwuma me menya adwuma ba bo se na me je se me de ka bebere me ya na ashe ya ka sika no je ya dan me de ya adwuma no ya sanu we am de hwe nkran ya na ashe na me ka so hwe nkran on show mo bia na wo sani anya na oche bi wa osane ya na oche osane 50 cedis a wo fra na on feel bi na o kaka de opechere back on hello man back on masisum no 10,000 Ghana cedis 100 million titisika ya open wenya ma that kind of make me nya namba because me say me nya adwuma me adwuma back on oni na trafficia se wanya adwuma
was so ye adwuma na wode boa na mo hwe nkoda no enti sade tie bia no was a wo pa bibi ma no na wono so de ye adwuma kakra no wode support wo sade wo ka se adwuma mu nya no se wono so ye adwuma ka wo betumi aboa ban bo se amene no enti wo baboa no na wa ye adwuma na me say da ita bo se kura wo ka no onne ma no feti onne ma no tim ko jimi no ma fa na me ma ba betua jana me de ma no de ye adwuma e be hye me de ma no de ye adwuma e be hye oje bo se anu na hye na wo akotua mama kotia onne ma me fele ma betua dipe otua bo se ama oda me ba cho oboa me na me friend say omo mbo se 2 million me de be ma na me kan chan so metua abosen na wonya adwuma na de be ma no hefa na de be ma no obi ko atimi ka say nipa obede me ka 50 cedis one fa me bom dua me no mamu mienu bi timi ka me ka 50 cedis ampa a hwe na unche para bom dua adai odo nso na me ko mbe me ni asem bia wadi dey twa to wadi scabren kra na ya da be ye ba ye be free atonsu ba Friday no Kufokuro Friday na san Friday no Friday ya Saturday Sunday Monday Tuesday Friday 40 cedis be maybe okay ba ko say ma ba to with me sama me ka akra kasa ta we na o ka se me be 40 cedis no na ba se ni 2 days and Saturday ni ba mama na 40 cedis no me send 100 cedis ma me send 100 cedis ma no na am be question am so they kebi any month ye dey 40 cedis anu dey jina ka me send 50 cedis me madam for na am na ye adwuma no o me su adwuma kra won nchen kwa me dance for me send this camera bi kwa no akwa tim send before no phone so ye den e ma ne de bia o timi mu the bible send them to say onye bible na so onye ko sia no onye de obeya o timi ka teme me nche no o timi ni na no nka da teme me nche no akosi awada so pebe ko eda menti me ne ntana bi akosi media kan ko ne nkwana no anti na adaye nyanu ntia pebe ko o sesa na one ne ntana mu nhwe nkwana asa me nya ne kumpia bonten ade abonten ba ono de on ka bekata ne de so aka ne de One aka de wo so kan de tre me maka no de onsu me na me nkom okay enti ebe ko de yaka chewa no no sese se de tie bia no one no enyama mienu they say ono so ti hoda baako eyemre na baako ho odin a omutumi hwem koda no enti se de tie bia no sugu adafo so pe bibi kakra na yefama no na won fa start adwuma se be ya wokofom a ono so betumi ahwem koda no na fe ye hunu de na wotwe bia no ubetumi de ama koda no na enna ho wo de ma won mo producer nie producer da chi asemunti o na wotwe medisika sei emma akoso aje wan koda no di wo dance here fama me said ye be ya next time se bibi ni a ye betumi aya dance for enti ye be san ene wakasa biem se wo be pa bibi kakra de ama no o de be ya dwuma na fe enkra ne hwemu nso ye hunu kwa ne be fa so a ye be ye no na so biaba la bon chese what you say ma ba to Martin okay enti ye wia ye no be twetwe nkomo ebedi nkomo na afa ye hunu ska de be ma no aye adwuma na afa ye ahwe nkora no so wo mo nti akosojewa aha de wo de ba se de etie bia no wo se ye de wo pema ho ye ne bedi nkomo o ma ye sika no onsumu na efa ye adwuma ya afa nkora ne hwemu nso se bosome na wotwe se 100 200 ya ye ne tuem na ye hunu se asumdua ba we okay better say aha Akoma 87.9 FM akuya ama twemeke tuwe bi wate twemeka krabi na ye de bewura mu sesi a mepa cho evangelist ne na naire montra semame na enra ye start ye project bi na ye ka tie for se de tie bia no isa week we no esi ya wada fiada good Friday ti ye beko naja yako suso ya papa ni musa ye kuku Yesu aba because the ebe bia no wa no be wadi age ye ni be ka na nsi ebe kwa akogina senua ne ho ne Yesu kakra na afa ye dia sese abrabo ana mebo esa enua nemom
ye be suino enye sa sun okay nti enra ye de ye project bi si ye ni so ye yenia bema me pacho me wa producer wa so ko ha mama yenia bema enra obaye enafe one ne yire akosua enra omobaye na chese omobaye no tunu se na eye arehosem papa eye na ya arehosem ye pa nti ye ne se ye be toaso na ya ye appeal no na ya sre etiefo se monkoso a na momoa ye isa se oba ne yare bema yare mba penny so yare edatem cancer ena ato ne nsuno mu enya sam ketwa ano eden na mayentwa ye ho sema meni menu akua kase ye bepam ntoma bi ye beto sa ntoma ni bi ewiasi be ni ya pam nanka ya pam na ya say ye bepam ntoma na ye kase ye bepam no ewiasi be ni okay ye kase ye beto bi ni apam ewiasi be ni ko wiase na ye wo no enye de enne wudi de ochina na wusu enne wosre ochina na wusu obi okra no a enye china semei ubetumi asre but seconds ko bi a wubenya na ama bibia enti ewiase beni enti ye koso a yenhwe ye nua be me yenhwe ni foni no papa mamme baby a wo bia ye gusu a ne ye koto asrem yesi mu ye bi mu gusu ye bi na so eye wo ba ne bema se me kope bibi e de be fie bema koya ya de ne na de bae oba nso a ene kwasi kete enkoda nsia ne wom sia oba nsi kete se me nso kameye bibi de abo afie oba yi nso a ya de na ato no kwemu kompo ena esi wo bayi minemu yi double silence enkoda be ye de ni onua edru ba bi se ya na eye meni wo mienu ye je nkwa ye je okra save life ye save life dia ena wo de beboa maka me say o 20 cedis no you sika won so sika kasia ewo ho ene 20 cedis no dia wo de 100 million beba no won so sika kasia no sanso na won so 10 cedis no won so sika kasia ewo ho enti ya accept ni nyina dia wo de beba bia yesi eje won mo phone na dia twa no mama fa numbers na twedwa ansa e 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 Marco eya na mekase ema esusomu nemum emema enitire Bible kraka o se mema eyitire nti se etire eni ho a ekon obeda abetua so etire se woni ho a ekon beda abetoa so ema wo sika se die ye beje be ma de ema me ye ba bi na meka ye wo sika den ye beje be ma de se be ma amfa ne de amesoso ama ye ma sika no ye de ye bibi enye yie obo ye bosia se de ye beje nanso ono ne de ye gi ya ye ntworo nto ho enti se be ma yare a on be ma yare a de meka no mesese bi atowo a obehunu de meka na ase se wo ye nipa te se ye nipa ye te ha bia de ye ka no obeti ase se nyenya atwom na ye enipa bia de ye ka wo beti ase se wo wo be ma na wa ware ana wo twemp na
wo de wa nkasa so wo kwaji sika wo mpana ho enso wo bi ebi wo ha wo kodwom sika na aboadem enso wo bibie ba bi de ahye enso wo besa age be ma de nti se be ma yare a efie dane butu se be ma yare a enye yare bia wo ekua yare akana to ho enra me eyana enra ha me reho ya ma me misi misu hu eden me nsu me ade e be komi mu no e be himi akoma no na eden enra na yani MTN for se no more problem tutu na send ye na so ama misreo obi obi message or the Sunday me was Marco meme dia me de Sunday dia maka guso ne se me pay ye funu de when ya menhwe so na on fama me ye funu nsabe kanto me onsa ebeka amen enti me say said mubu ayema ye hwe little kwaku na akoda no wo na yetumi je ne nkwa no situation it say we ya it is we ya enti mumu aye na ye nsan yi nua be me ye nkwa ni anyi na yere oba ne wokunu ene da so no se wo abrochire se wo Ghana baby a wo bia to kroncho no ene o se wo beje nkwa sister bi frey sister me ya sa frey bium o send 10 cedis enra na se de obi abaye na doye ena anopa no oh sister I started but sister me sra wo frey me sra o sa frey me biem o se agene nsem testimony na started enra nko o se enra nko a wan sene kese de o no wa no na de we na esi ha no na o sende kakra bi afei de o wie ya sika obi de ama no o pese o hu nse adoye emfaso wo so inshira wo so ma hoden bam ma ko fa number ne sa to dwa na enra bi entumi okay enti se wo hwe screen so a hospital ahodo awakọ me ho report a wo mo de ama no na edi atwabuo no eye cancer na ato ne nsunu no emo konfa no chede ewo mu emenafo de ewo mu ni na ye hwaye na sese akwati sade ye de bo bako ene kokomu no ma yenu because de eyire oba no so minimu no jaine sa me no so akwana sese ene ha ne na ba Nikita kan o se na se oba no kra de no kra so enya asem ketwa 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 womu a womu mienu so screen so no womu ni o papa no emre Daniel no bin ni dia beto no emre enka won kire wo hu obi emre kra won cheche wo hu ya over time anu mu to dressing ne sabre ye be pump champagne ye be ye we wan ka bia nhemu se ennabi won nanimu a bibi sei ba beto na besu ama na ba ye wo ka bia nhemu da se we be fun ni minimu papa ya nka bi anhemu da se bedroom na bi ono ba ko obi se momwa me obi ofere ade se so but sabre no so ma wa bo nipa bi panyo edru sabre we ya no hu ya nko enra ma bi ya ifa ma mi frey was wo ye good ba was na owo container wo ya die e wo ka ya die yinti wato ni enra tama ye fa phone calls na frey wato ne container wato ni nyina enti setimi je ne nkwanko wo mma yare obi a opasre no yade ne start emu yade ne papa de obekwa akosre but o yeso obeton no de ahwe ne ho yade ni nyina ya ofere yade still wodru point bi a ayede man na make say wiase say nipa bebre wo ho no mo a wo mu no say obi na to na the way a obesia kuno ho aboa no say nipa no bibi to na onyamwa ne nkofo nyina dan na chima onyamwa ne nkofo na yesretie fo ne arefo say ye ma ye nua yi die enye ade bia e ka akoma say
eno ma akoko tu quotation me du fie anwumre ni nyina na Psalm 41 me dwene ho sa wodi bibia fam ohiani mobroni ohiani se abrante ohia yarsa onyame nsam na yarsa wo baba me kan cho se sika sika little kwaku die nyame na ye ni nyina na susi but what the nipa no so akoto aduro no wadua nyane a wo di feed ni konfa no che ani nyama wo di anna man na little kwaku onyame na sayare wo ye bibia wo ye miracle ye nye chinyi wo but baby aduro eye sika tina try no see ni perfect sika ya de nyina enti ye be sretiefo wo de se de obi ahya se dia dance minim se ebe toatoa so saa na wo de fafa mobroni no fama mobroni na wade se onyame no a waka na samu se wo soso da bone da so no be wan ka bia nsem se da bone bi bebo so enti afi na me ka kire me ma soro ma ehia bompa ye se afi we no we are Christian, you should expect the unexpected. Oh, expect the unexpected. Prepare what you say. Me life no. Bibia. Said the bear a tour. What money am I so? So, yes, na na catch a so is a moment in Chanko as you Janoa. As you are for him, so many no so madu. But in film, one can't tell what that's what you one can't tell what could one diamond so better. But a true one is here. Is here. It didn't put on me. Come down many children ready. And you have a sramu, Mumma, Asemi. And Thomas na kakra bi ade beba biara no yan jima mi we nkwa ne kunu yan ji wo mu nkwa na sa afi mu nyina wanti mi ankwa bonten kwa sempatra udu sika ji obi nkwa o dia ji obi nkwa na urade nso nhwe se onso ho ba kire da mama na unse enra de ne ntia na mi su nyina aye se me de me ho hye omo shoes mu that is the fact ebetumi ato obi a ebetumi ato me like anana na medwen fi say o ni bibidi o ni bibidi oye na juma on sorry meji sika wo bi ho yes ya de no no na si ni fi akaba na akwa wo beton life ade de nipa ba form yare etina me kai say nyankopon ka say me da fi asema me yi me ma na hwe me yare ye mama hwe ekwam de me mama me biane enti on say wase ye kusa ne say time be na ekwam de to wase wanya ma wanya ma me ya na ye kasa etiefo mo a ne ye bedan mo asem ma say ya mo a ne dan mo nyame nka makoma me say de bia me kasa ofre no given ofre o ho no ma o was ka dan ma so given eni oni sa akoma no ode ya oni wonyeda but obi ho mama oni bi but owo sa akoma na ode ma obi on say no so na nyankopon hweso hira no na ya na ye hu say enhira wo memusin oje obi ade bia wo jejejeje no hu say de bia na bi mbeka ho da but obi o give no de bia bi beka no ho mama ye besere ye mfa ye nintu awrade na ye mmoa brei ene ne yiri ene ne bakra wotifie me no na na me dwen 16 years omo ba penny mama wonim me say yare bia ye nim say 50% e wo honum say 50% ne ho beto ne de na che say ni da so ho enti enra in fact me hu say ye say 50% chance say ne ho survival enti da so ho na mani ade no kwa na cheche me re kakra e ma me hu say nyame betimi aye nyame betimi aye sika nso betimi aye ade ni nyina enti e bese ati for say nyame nka yakoma na ye mboa ye nuanu yenti enwum yimra family mwe profile mo jedro eno na da bia ye bo ho dawuro na wo de na me kan kakra bia soso se yare bia ba doctor fu som manage yeye na ya kaso wanya cancer dia won wo masi 50% 87.9 Kumasi ya the time atoso ajoso atese de bia na kise wulu sunkwa na wulu sunkwa be so se betimi asomu dia yenye ne ntam yese be boabo sika no nyina no awie no
nyame anya adom a na yante asempa tienye ntem na yemmoa nipa no asabre ya otiase nyame nhyira pa yo sese yedi grofan ho komo na de e ka kire wa ne se yare bia esie yen ana yare bia ba ya na eboye nkaye na wanhwe ye no ante yare na se a e de onofo saa na e de wokọ saa na wose bia no bia wo ye check up nam se ye ni ahoden ana ye ni mre de be check up ninti ene ye sinu num grofa magyaduro no se de be ya yare a esio kakra ebekọ yare bi wo ho a ya to dini namness se anansi achiye e de no fon de ye nananum na de wo mukọ ye papa num na de wo mukọ na nanim de aba me hu se enye anansi na emum yare kase a e di enipa kọ Nsem achire boko nti broni atu ni dini silent killers yes silent killers no so yemu ahodo dan anase e ahodo dan die di kan pa pressure Akoma FM 87.9 Kumasi ene septicemia Akoma FM 87.9 Kumasi na pressure ni de mre bia no ana stroke no mre bia ya no oboye kaye e me yense ye titiriti e me hu se bibi sei na esi enti bi sraw se wonse wonsa ana na ye titiritia turumi ka ko hwe grofa magyaduro nenom wo ho na wonse wonasi pija ma me papa ko hwe grofa magyaduro nenom bu ho a woda edura nadwo a na ne nase hyehye no misraw ko nom grofa magyaduro no enye sa edi wo ha obeba obekọ doctor ana abekọ hospital doctor no doctor be ka kire say ade bi wo mu ekosoro yes sodium level kosoro intinchini meni biem sugar level kosoro 87.9 Kumasi ade bi wo me fere cholesterol kosoro meni biem me nwinam biem meni srade biem esa na de noma bebre ebre ana yarewa na obusa doctor bia se doctor de ne kofa saa yarewe ba de obeka kire wa ne se ya na yentiri no friend actually no noma bi asisim nnuane a yedidi srade nam anadwudidie etimi ma saa srade ananu no noma bi fom ekobra intiri no friend actually no ewuramu pe na ayare ama emoja no a edi afusane no speed ekọ no esote ekonya antibroni ato ne dini low density lipoprotein 87.9 Kumasi tunsa na yo titiriti because emoja ni ntimi mfuro wadwene mu ye nyame anya wadom ne srade ejirigira wo ntiri mu a na ayare kese atherosclerosis na chesa fedi ntiri ni mu asisi ma emoja ne kura ntimi mfuro ye mfama papa akwa wadwene mu esa ma wonsa no na yo titiriti na chesa stroke kwan no na wodi so no wanhwe ye na ntiri no ewu wonsa na achia wano bechia na onan esiwa wontimi mpagya ma stroke no eno ana ahase no wo tifa na ye oya wusi utrase because wani eyi atofom wanhwe ye no anum grofa magyaduro no nyame anya wadom na adwene ne tiri ne paipe stroke no Akoma FM 87.9 Kumasi se de be ya ba bibia be kama omo tie radio no enye number no ene de omo hwe TV no omo fa phone na no mu de atwa aduro ni na ene aduro ni na ko ba bi eto aduro a ya kire no pharmacy aduro we na meto no ne yema no di number no ne entoa nkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos me kasa mama no nsi ne stroke akum nipa enum e wa asase we so ya ade a eguso a ekum papa bi e friend ananse unsa yo tititi se ananse da chew nunum grofa magyaduro no saa yare a ye ka ho asem yare nan yare a ye betimi abọ ho ban ene se de be ya adebone ento ye nyame bo ochena yare no grofa magyaduro no nanyi saa srade tam a ewurawura ya dwem nyina mfirim se de be ya bia be fine the number no emre ni nti 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco Grofan ye di koko eni adure friend Xylem ena afra aye Grofan magyaduro no Xylem no oba ye clinical eno ne yedi banage stroke yesi ye ntwen ma wonya pressure na stroke ni nti ye di afra duro no nonom na mo enyi wontiri nom ya ye ne magyaduro soronko nti wo ho na so wani so biriwa hwe Grofan magyaduro no
woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho hwehwɛ grofa magyaduro nanom wakoma bɔ periperi ne serɛw fa grofa yi wɔ duro nanom na bibia enye kama unsa no na yɛ titiriti no grofa magyaduro no uhunam nyinaa yɛ oya waposo yɛ oya usisi yɛ oya no grofa magyaduro no edura na dwuna wontimi na fa grofa yi wɔ duro nanom aduan si wɔ na wontimi ne bia ayɛ grofa magyaduro no yɛ nua ma no menstrual disorders eno ka ho ne ma ya ward no obi ho emfie du na mai onum grofa magyaduro na ba bidru emfie num na mai anum grofa magyaduro no obi de ba na obɔ ne nsa no obi de ba entwa obi de ba tot ye num grofa magyaduro na ye menses ba yie no infections ni nyina ayira empompo obobɔ na paya num grofa magyaduro no se de be bibia be fine okay obi dware wi a na odi afi edwe ne ho no grofa magyaduro yare atenka ede oyi oba ana bema no atenka tia yira ihwe grofa magyaduro no se de be bibia be fine Ji number no ne enche ba bia obenya duro ni bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Nyame adum grofa magyaduro ne de na de ye nkyere ba bia bi wo se ye kumase se ye nkran Ghana fa na nyina no ba bia eton duro bia no ubowura mu a obenya grofa magyaduro ne bia to na mom se ope bia tu aton a komasi ya de ba bia yenim tu won kran akọ o kan shi drug lane uduru ho ahwehwe kins work heba tinatic na naboache hylos angel repass ashama fo nyina monko ekus pharmacy ope bia tu aton obenya bi ho widama so wa ashama ho a obenya bi kaswa enko dependable obenya bi na trap of judah obenya grofa magyaduro bi ato wo tema akọ na naboache na little george was painters akọ ekes heba obenya bi asama fo nyina ana amasama misere moko na heba obenya grofa magyaduro bi ato wo ho na akọ abasam nyame adum asama kasefo mabusa yesa moko amen and amen obenya grofa magyaduro bi ato hum moko ns pharmacy achim odanfo nyina ko chumasi drugstore obenya grofa magyaduro no wo agranso redua no akọ odan akwano obenya grofa magyaduro no ko foduafo nyina ko Gapson pharmacy obenya grofa magyaduro no wo nsamo mu akoda na boachiwo obenya bi saa ne tie nkokofo nyina ko Hillside na Antia Kubam sunwafo nko Kapeba Moze na Greenlight takwafo nko Owaso obenya bi wa bibiduro depo obenya bi ho saa ne Pristiafo mko Owaso obenya bi takrade fo nko AA Mensa obenya grofa magyaduro no boachi ansa ene pena o Cape Coast ene wuduru winiba bisa Eurade obenya grofa magyaduro no wo wa mesrewa ko 1000 pharmacy na obroni pharmacy tamalefo ya na mubisa me Alhaji Gombila obenya grofa magyaduro ne baby bia o pe grofa 87.9 Kumasi ihwe grofa magyaduro na mo eyi srade mfiri ho enyi yi yare asiesie o mfiri ho se de be ya maba ndipadua no enyiri kama de ka an se no grofa magyaduro no na oni padua no enyina brand na nye kama 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya meka obi bia ho na ya tiasefo ne ye moa obi a otiase ya meka obi bia ho da sene ye besa ba ne ya beto adisuan so Akoma 87.9 medase papa nyame ensure Dr. Grofine and what's in Kano. Yanko na ama. Mommy. Na pom te sense apo. Ade bosu hwe pa. Na me be koso ahwe yensa. Obebo ye ho ban sa. Ya Facebook fo nso. Asemba ye omunya botere kakra. No mani abrege ne so hu. Na me akra ne mani abre o. Ne mani abre papa. Asemo. Papa. Me show me hwa. Me Facebook ne kan wana video. Wa me bro fire ne mame. O me bro fire ne mame. Na say ya me fire dodo. O mumuro mame. Asemo. 87.9 we no an say me pe ma fom fa che me ade wo pe so aye on se ne ya wo pe we asem ni fie ma me da ma wo no da me wo sulo ampa ama family mo ka
Etia de na ewuram pa na enso de babia wo bia na ono me ya adwene se ensuo ho hia papa wo fie mo wadwuma babia wo bia no ensuo nka ho abrabo no enye yie na de hadwene pa nso baboka na ya betu nsuo de ama won de pesi ya boso mienu na ensuo na we hadwene papa eno ti Waterfalls Drilling Enterprise ese abre bia da won mo ho de ma wo se ba de se su papa nkwa de a wo mo kwa na wo abefu mfidi a ye di tu asase ni body trim donko be bro 100 meters na abre bia no watimi anya nsu papa enti bomodin a ton safa frɛ won mom me se wo de se wasase no eda botan so kora no a won wo mfidi a mudi dwabo no mu a tu amana no ema no ekofo mo abenya nsu kroje abre bia da na wo de edi udwuma na sanso ana wo a wo nsuo anase wo to bi penye na how bia aba hon Waterfalls Drilling Enterprise kakra bi won ba betu nsuo pa amoni agye Bawro new site edan na ya bi herbal clinic ewo mo no a eho ena omo so ebutuom 0246265707 0246265707 Dank Natural Healthcare Complex na watchi was said the free screening no musibe bodom pempa na time no so ye na wanya branhwe mu nyina no wase han pa eti doctor say free screening no na watchi we so wayi de si ho e free sabre ya kwapem memre da ebe bomoden to fa Dank Natural Healthcare Complex corner screening one munya bi emfama wo de wo kwa de obenya bia no kakra bi ekura wo bia fa bontoma no ano na doctor enye bremfa mfidie endo so do so ni peduanum kram ni peduanum nyina kama emfa ema fa wo ye de bia so ya fa kwanam se ho de eba ne sa hotutuo pa de a won ma bene pa ho na tete no broni beka sa specialty won ma shada gin tete no pa ya won ma bere ho nam sa ya de so de kwa won sa fa efie biem Dank Natural Healthcare Complex se menka we se prostrate ho hawo nyina dam won wa bibi dry de eto ase wo ho asem hypertension diabetes erectile dysfunction egu mema ne no ase papa nti wo so kwa na taduan emunye den emfa ema ne nupa no so ashita wo my Ghana pharmacy and of a herbal shop bia 0244017556 0266593330 na grofai mojadro de ne said the doctor boss na de ama won ya bomode na pebi na Rocket Clinic Limited e de Pakum capsules aba adwama som ena mumra ye eye Pakum ena mema na edi to ase premature ejaculation eye Pakum ena mema na edi to ase female vitality so hono wo ba Facebook no so na se TV no so a said the message mensa no ha male vitality very necessary very very jame de ma me bone pa o boy yen kwa embre wa fo nyina pa akrozonia was woni pepe 87.9 Kumasi enti bomadi a male vitality no man say very necessary papa e ma no so mema ni miatadua no no bomadi asa so Janicure 442 we dia 442 na tete formula no a wo mo sesa no eno an ye ditu candidate no ase so ho sanso e na chese ahimfie ho no ananse takeka wo intident utimitia na ekuro se ya pacha bomadi mesere wa de gu anu ase pa ven capsules enso e ho no ma ene burning sensation no e beto ase dia ma wo de ogu nsuo ntente mo de ogu nsuo a wote yi a afenso kura no de ne de eye prostrate ho ha wo no eye ven capsules no ene ebo mefagin enansan de obi ase no na ekuro ebo papa dia watena se na ne nemo ndudu na poso na peja na de ya arthritis no asase yi ni ti bomoden na wonsa enka enu papa bi eye Rocket won madama ena wo mde aba adwama som 0248885040 0244183230 0244183230 na elder nsunie elder nie sesia de obi abetumi ayefie wura na meka ne sei a amanonefo no mo bre papa so hono na obi so te haseye wode mo fa se wabrochire ena me wofa wabrochire na kesesam kwa wonnom pam eno aso wote fa kosa na ne nsa so kapo ne na so kapo dancing krani wo adwuma wo wofa de base anya asase mfansi dan ye he no oburu ba na chase wode sesa ma de biara da so ho na wo ye yi adwuma ye hunum eno ntina elder kwabna J building consultant wabade ama brochire for the titru said ye be ya won kombre ntunwo na beba wonchi abanya ba bi di utra 20 wase wo de emfa nkosi busuani bia so fa besi elder no anka sasom enam se wo ye building consultant ya edifri asase ne je ye di twa blocks kukuru da no asi ho ene lento ye be kruso ebe wo ya tiles no said ye open wo bia wo be no kama edi ama
ama ensuo so wono akasa behwe ama wono matu nsuo say ye borehole anasa water supply ne say de open no bia no wono behwe de ama na mesra wada wo pa asase a project say filling station a ene elders so wasase kama yantam ya chese edayie da kwa ho pe enti bomodin ane friend sisi a 0557 030197 0277 744 489 0277 744 89 wo frepa elder wo baje so na pennies repairer so ni so hono what pennies still repairer so your bicycle repairer ene wo ayifita fo no mo ye ka no so ho no ba ne ye nya doctor pa o ye nipa chese wo so repair me ma no so hono be ma no wo repair ne kama e dia amount me sra we ma me ka enkyere wo be ma no esu akwana kwaje size ne bi efa ka ho wo so de emu aye mere emu agogo wo de nka length ne ka ye size ne so ye ne so no asa na nse no ne ma shada nko ye untimi nyina so nkyesa no any what scientific clinic and a diagnostic services doctor ni mo sebra no nya ni nyina kama emfama Emma so Dr. Ba Edia Mayenia, Emma no akane no ne de wo etwa mompo ne nyina da ene wo ne etu gidi na moko ho no ene wo no afom ho afom bana tie e ho ne sei na tie wo no abemo abibidro ama kyese kwan ye wo sa wo fa so ne bre wo sa wo ne ukunu hie nyina wo de agu akwam kama Edia ma akora ne nya tom sei ye kokko boso ba akokko pem sei nyame behwe wo no abesa ma nuro kakra ebre so ye na akoto ne se kosua ache kora boso me e na fe so kora fe e kwa na ni mo no an obesa ma enua nti akwara ne nche fom no asode nante wo so a oba na chare fom no ya akwa na doctor mu aduro ntempa no akwara ne besode nante enya wo nkwa aduro no ye yade ahodo bia na musa yade kidney yade eno pampa ne chese yade ne do so papa cancer cases nyina da enani what scientific clinic a wo mu no wo my research e de afa ho no wo mo ene to asiem Kumasi atonsu munako junction woni adansi Rabank edi enhwe 0244 087687 0279087687 Odi efresisi Dr. Nimon wankasa ebeje wo so na akoma hwehwem akoma periperi obi on ma so nante de afri ha no ma sabre ya so nante ede na ni akire mu wo chese kwansiri ba akokora wontimi kwansiri ba akokora de wa wontimi nya adwumaden bia pagya galon keto abi kura na akoma gine se peri yesasi obi furo pa na ugina so na hwe na atim se nyoma nkoyie e won krofo widie mu enti mesra wada mesra akoma ne kura ni pedua so wo sa ha ne bia 3p garlic mixture abre biara sa wo yade ana wo nyade eno na wo sa wo nonom nam se bebo apa makoma no atimi aboyie moja ne be pompe kama fa ni pedua no abre bia no na ni pedua no ade ne ho wo de ano so kese mro so wafu na kese a 3p garlic mixture no na abedo no ma fe so de ogunsu a wo bre e na fe so kura no de okofi kira ya ne haw ewo mo no 3p garlic mixture adanse ne kase ye bie phone line sisi yi ama woni anu bia bedi ho adanse atim se dro no ebo adwuma chenkonya 0248928824 0201000021 ama nyame ensha wo papa so de akodwa so ama yenu pa ne pato mame second story akwaba oba memo henwie mame pato bra wani mukaka na kasa woni mame yente wonkan ye wodin 87.9 Kumasi Lisbeth na afre me abena free hine na bae wo jachi krofru yo why na wodi ne ba wie pacho me de Moro Bukari a woye mikunu okay ne bae edi ade na Moro Bukari ya woye wukunu wodi aye wo mini Moro Bukari ACI 2006 yatsena bedu 2020 ni muno that's sorry ya no an say me ntimi ne wontena bi free me fie Akoma FM 87.9 Kumasi oh adan maye boni bi maye boni a me wabusu ya ni mabusu ko ka kire mabusu ya wose oni mabusu ya bia yo mate na me ko adwuma ntimi de ma amfa anya asa me ko adwuma me ko no no koyi adanse ye se wo mon kan kire me se sister Dorothy ka kire no se wo beda fie ho ade anche no meku no eno so ma amfa anya asem no wato aso koja achi kurofrom ho me na hofo a me no ho sa akọ ho akaka kire wo ka kire mo mfra na mo kan kire no wo beda fie ho na ade atia meku no Akoma FM 87.9 Kumasi papa me ma me de me hye ne sa a me di na ye papa no okọ ne ho se
on kancha me say on timiniment na bi ana osi you on timiniment na wo de jana kwan na womra enti me fa na say bi abufuo bi na aba enti me mpe ba bi nko choke kakra na 3 days bi masaba me baya so the ojina na ojina me baya da me demu akofa na damfo apake me niama agunche de na damfo na betina dan mu ahihye ne nkonya ne bibia wo dan mu na chese wo hia me wo fie ho biem ontimi ne mentena simple say onye me ho ade 87.9 kuma me wo hia me wo ko ontimi ne mentena biem ana me see you ana dan no de one ye hwam de no ani ko ase wo pepa ne sa che da fa me de ma me da me ko si da me ni receipt bi e kire say me ne na ye you na be koye kope be bi tena ya year 2020 no ada refi 2020 no me hwe na kopem 2021 emofrasi ka ema chese on fire ho sabo fryer no ka na 87.9 kumasi mami nsi fie ho biem won pese wo behu me wo fie ho biem enti me de ko ho no so a wonnim ade a waye wanye moro bukari bibia wo ambo me charge bia moda sore ya wo se won tumi ne won tena biem mame ojede pa wonyi ne se waye ade ba ko mienu miensa bia mena ka cho se meyere ana wo ba me wa wei sa ade wei mani nye ho ena wo koso aye na afono no mame die me wo ka kire me ne se tweme ekua bibi oho mame tweme bibi oho because enko ba se be ma woni ne tie bibi ekoso kama ade achi se obi anka bi anhyem wo se da bi wo bo wo kokko bibi ho waka wo se no ana abeye afono no I don't know enti eno na no wo be ka ade a oye no eno na no oba aba be ka no ha Akoma 87.9 FM ye behuna de kro ne ehunu se eye asoade ana ekwa munwura mu kakra sana ama abemu na ye nkoso numbers no me pacho se wo ye na ebi ma bi ne de ato ho no 0245 u ba screen so wo say momo edaso 0245 294307 0245 294307 and 0599 814 926 0245 294307 0245 294307 wakakrawa ubetumi ede afaho 0599 814 926 say what say mamu bika ho a yede be mamu aka ho Akoma FM 87.9 052002 na emma drop it na efafa 0245 294307 0245 294307 if reach na kwanyina kwa ebe ko so akosi ya wada na ya city no se ye hwe na ye ne ntentem unse Dr. Grofine kan asem bi sesi ansa na sorry o si we ni die jise ye bibia ntentem so because wada wa chehwe wo hwe ne mfin yes a drop ya unse wo hwe ne mfin ni sisi echi ne nine se die si oda ho na se bibia ye ntentem nti ye se ye tiefo mesremu yesu framu a mu ye bi nenso ye sremu mu ye bi nyame shiramu mu nimhwe be mana adane yigida ho ye sremu na number no nto ho 0245 29 43 07 0245 Akoma FM 87.9 0599 814 yes ebeka na your best echina papa ocha na mode ne beko na yakọ start yakọ twitwa scan no de omo se yankotwa no na afi yenhwe
di animu biem nti extra no be fitting treatment no ase nyame enshraw obi na dance ya ba na ye bebo e de atremo e ba na menim se e be ba so okay wa ye bibia wo de e be ba hwe ni mu kwan wo de e hwe ni mu kwan wo de e be ba je se wa anye na se wo se wo be ba beje nkwan wa ha de ya de da wa koma so no wo de aba no nyame be ya ma nana ye hwe ye nua ba akosu agewa na yewra beko Mako da bia meka nyansani ba ekompna twim etumi dane na ware boho bia ma mentie wo se hwan nyansani ba ekompna twim a etumi dane na ware na wade ahuno minshira wate nya se ye mfiti preko pemfa ring mehye mawo ring no omo si ehye ye nyina ya ye tete ha nyina ya hwadwumo papa ne pa yes ya hwadwuma still cry ye hwadwuma nwie ye gusu obu ye hwadwumo kona memra she ye hwadwuma adwuma wa aware ne ho enye se wo kompna twen na wo kone nam ho echirikiriki no epechiripechire no epetipeti no na ya tamrenge na behye wo ebra na mpanifo se ye kukuru mponi ye ni ye beso ne ya pampem aware ne kwan wa nti se wo wura aware mu an na se wan to obo ase ehu choice na wo ko choose no oba na wo de wonse kwotene ne so no be ma na wo de wonse kwotene ne so no na wo whole life one ne bebo abrabo no ono na ne ko wiye o se wo 30 years amepache o na nyame ye wadom na obenya 70 years ade aka no ne sa ba no na eko wo ne sa ba ma no na eko na wo hwehwe bibia enoa ne se wachusu oba no enoa ne se wachusu be ma no no ne ko na wo obi tete ne ba edrum pempensu obi no na obi ate wo me ko tenetene no me ko ye ne yiye hwede akoso eje we ye ase ne sen ase pa ne sen wo kunu tumi kukuru sika ente se na ya ti ya kokun sensi ka bia ma ya na wo mpina kura ma ko wo na wo ye de wo ye share wo ti fie ya kokun 200 million ewurade yesu me say amabi mra ha mesua de amabi mra ha mesua de se baby amone na ne nam no ya na ye mareho efise mo nte hwe ye nka no kura ne nkyere mo ya bubu ogu so saa na no ane sasa mpacho aha de no kura no ya de ba mamo no kura no se de no kura ne tie no saa na ya de ba mamo because ya Christopher ne egu ha ya beka ya David yankofo bia won so ndue e me ha ya na no kura wo ho ne adane no kura no ne ya ne kontompo na wo beko na wutira ye kodo wo firi ha so sori akoi wo kofoforom the same mistake bema no wo se kwa kofoforo no ono anu weja ne ho no bema na wo kofoforo no ono anu weja ne ho no na wo yetumi atena wo bema o kasa nyina maako de me hu ye ne se no kuri ni baabi ne se bema wa hye wo se me pa wo na waka kire wo se waka kire wo se ko ne ko njisika we ko papa we be ma wo nyinsan nampa o se ba be ka kire wo se enti ya ba ne den be ma wo pa enti ya ba ne den be ma wo no ne natena o se ne nanfofo o se wonwo ne ha no na wodo na waka kire wo se ko panyinsan ne ko panyinsan ni bibra sa be ma no nyame ya wadom na wanyem a onfo yinsi hefa eya konkon so de esese wo ye bia wode ye ma wo hwe adwuma wo kyekere ma wo hwe kwanya wode fa aso wo sori a wo kasa by heart wakeka de wo pe na wo de akere no ne nanfofo wo ho se ne nanfofo ni ho de wo pe bia anajo mo mamanfo na wo mu fie mo nsem funti wo mamanfo ati ye sika be han ye dan no mudi mu he na mamanfo ani guso saa na ade ache saa no bebre ye o mu fiefie mu
bebre sa bebi obeko bia yetu no bebi obeko bia yetu no amani bebre bebi obeko bia yetu o mo dan nim jese wa jese obebi ha o se o nante kra wo nante empo kire se wo didi na dem se kra nipa kra na emu abu ana wo nante ne nante esa wonim de ha nipadua no wo ni nyina wo fa ho ntokwa wo ku na wo kunu ko di pa aba na wo ka kire wo kunu se wo ko bo adwaman ene adwaman mo ene ne na de chi adwaman o di sika ne bo so no wa ba wa ha mu na waje hu na de ma no na se wo bi kura na de ma na se wo de bra wo fie se wo bi na de bra na wo de bra wo fie wo fa nkomo ba bia we nyina wa hunu nyansa ya tam 200 million ama wa hunu nyansa enne yensumu 100 million wo ye sheshem pa wo ye sheshem pa oba ye tumi time 200 million de ma wo enne yampamu 100 million hwe wo ho ani wuo enti mesrawo sister akosu ya wo sori akoyi me sister no ko yo ho aduro ya wo ho adwuma ma wo ho so bo wo ho so ye shawudwa no sika no wo de ye dan be ma no ntumi fa ha wo ni nyina hunu si o ena me ka se me de ka no ena wo ka se 50 cedis eni poni si obebo media ena wo ti ama me kwa jokora nya sa me ba kwa joketu ano nya sa ansem fuwe mesira wo a se atiri mu de no medini wa ho na ye twam wo se mema na bro boys abro omo pa asumdie omo ho ye ko omo pa ware se wo de background se me de ma me pam ba bi ntira guess mo ma boys na bre mo ma ni na ho na mo wa mo na mo ye mo seso boafo enye sa omo bedwane ma mo ye mema seso boafo enti wo so de akọ boa be ma no we wunya kasa de kire be ma wo ya be ma we se dia be ma we sitie ni bibia wo na ubedie ubefo ni bibia enti wo koi ko ne ko kasa de e kire no wa wo ne nkoka obama wo sika ye bibi anya late boy no pe no uza boy no pe lady no uza o ka no o se a me de menini ni asam o menini ni asam na kwan o ne me fa so onini ni asam o mesra wo pa wo de genti adada ne so nye so na mosra mu kwakeka mu bom na mo fa so ya kra ya njini 87.9 Kumasi ini abema na ya say the brother he Spencer we are fake okay Spencer yani the Spencer na woda you happy birthday hey mama no papa nyina mo woda pa anyamishira mama nana to 4 boy yumbi Enfant ukro enyonoa ukro de enyonoa ukru mpewa ebiana won kwanye de enfant ukro de enyonoa adia ba ko nya mi hira fiade se no kure no a ye ne to de da no eno na ye memma ye nya yasem bia no pomasi sa ya beto baby dada mini oba to ko ema etie ya wi mfa nhye wa dum se one nana ku abu baby wo so oba nyansafo bia no kompra twe no ko ni ya etimi da na Akoma FM 87.9 Bible account wo so oba nyansafo bia odin se sini dan no ba kwase aduru hwa no wa biemu so hwemfie dudu a woni abrante ya tena nyansa wanhunu nti watoto wo ade nyina ya be yo ade wo se aduane bo ko bi say renge gu ho we gu ho enti wo pe wa ko be ye wei ade ne nyansa kakra wo de bata wa bra bo ho enti hwese dan ni nyina adwira gu emanu amutie ya wie no muntie asese musufu wo ni ba ma na etwempra ene mu nka ne mpra twu mu ka ni date date na mu date ni won to no wanya wakoa ibi na ware mu mpo wanya wakoa dabi
na wagya wo sɛ ɔkɔyɛ adwuma ba wo ti fie na wo bubu sɛ bra wo yɛ sɛ bra wo yɛ ɛfa wo ho bɛn sika so wagye de wo kɔ no sɛ bra twe pa wo diska ba wogye wode ba no de ama wo na wode yɛ adwuma wodie na ma kɔ busa no enti wode fa so ne nyinaa ma wo ba na sɛ bi ka wo aya de bi ka me aba sister Akosia Akosia je wa FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 ya besra no ma no mesra wa wo ne natuo mu deti me pa cha wo ye nyansafo sa wo ye nyansafo a obekọ ema 100 bi adentuma be kekere no obepie maba o ba fa oba nyansafo wo dia enti yensue nyansa empra twene yase munyamu si munyai but wo mu asue nyansa obaba na timi dia dane aware obi kura timi akoya yeni hana na no sister bi ba ha mama wo hwa sister yi pa na wes watimi agi obi papa ye timi atu abetana ne nchai na wadane ho o pa wane na ekọ otu a wane na etuo oba wane na eba obenyansa fo wo ye na dwuma ni sa ye dwuma woni se de esi kronkron bema yes won se bema na ka bema na ka che wo se mo ka je se mi free o mi free o me nko da e de no ko hu ni die ya wonye obenyansa fo misra mo e mema na ye pa oba ye de ye ho bona ya bra bo be ko animu o na nyo oba wo hihya no adu agu mama se wo je 100 million me bo what is the possibility say you the 100 million in mana where the enshi he say get to be our boy in ashe what confirm say and this kind of na ashe in the year na ashe and what is the possibility say what the 100 million ma we betimi agina Akoma enu so be she 87.9 e ti dey say me yo me say some agina me di TV ase na me na me ti akura ase na ga say me so ya akura ase nyene so nya akurase ko profit wo nyene so nya akurase number 1 number 2 number 10 na papa twetimba ni edi na chi sabra ni mpokura na wa nya akurase na wona ni ti ba sra ma no mo nyire mo ho nya adwuma na 50 cedis nti wo kura metua ya ba odua na ware we o ware wa na no bo ba pa ba ka se medrosity wanto nti na wo maha na no ho je so okoto ba adwumre no adwumre so store nyina na ya tumi na obeye den mesre ma no munye nyansafo to na sara no mu nyansa abiga no mu nyansa ani nto mu ka ware mu na gina de ma wo ma mu nya ba kwase a wo se ni sa hyenda na wo no asa adwira na na yere mesre mu na me nshira na me ho sheda mfaminti no na ababa we tie ya o kasa nyina na me hwe na fa ba bi nkam ya be kasa abrante ni pa bonefo na so abrante ne ba ye na de obeka bia na ababa we ya agi atu e na hu se afford na free wono an kasa na anye no ho mama oda so pebe ma no na ye ne den se obesa aka se bia meda so pemi kunu nti bia mama mompa na che o ma me na se bia maka bibi kwa na ma ye bibi na akofa we aba on fa nchem mi go me hu be ma wo wompana wo ba bi de on kukuru ne na danfo nka mbom e kukuru sika ente se emfa ma ensa nko bush emma se no aduane si ye ho ne ye medi abra wompana wo ba bi kuro na awoko no na da won kwa wo ye de be nipa enti nipa sei no ye nipa sei no ye nya no eyo hi yo ye kura no ye hu ha o ebesi handle no sempo se obi mpo oje no ba bia wo mu kwan abefa so a wo beje wa dia sa ba because unya bibi free be ma otimi tam 200 million be na me na mama mi bisa se be ma se kura no ufu skani kura wanya ohwe wanya ohwe because odo no wo ho danka opel mama onpe wa be ma bia no a onpe wa be ka cho se me na wo fo se oba me no te kura no wo nwunti no diska na ko pedro na fa ye ohun aduro mi hu bi da be ma onpe no odo no na oba na anya ne nyema yi fi se wo de ntokwa ehia ne de be ma wa ka cho se me mpesa ade ewe wa ka cho se fia ye ti me mpesa adede no ye nya asem kra me enhye dem ne ye nka ya asem wo de dem wo be bo mekume kra obi ehu se ye me na meba na mani ho aso a me tehe na asem be ne yentina na se ne ma me so a ntweni nie ma me a wutimi fra wa ase bo ne dua de ma me ho no so kra no problem kakra wo honom so because ya toto ho ne ma nyina agudam se ye be wow e dey na si ye
aware na nya amaso rengi gu ho ene ntoma gu ho wataade gu ho ade kakra na nka wo so ya ne onye ne homework yi be ma ne de o se me ya wo se ompe no ma me njai na me hwese ho no kra betimi ama be ma no ba kro na wo je no ma de me nsa betimi asa aka na wentimi anye sa de we nyina wi abetena se wo beje 100 million na mama he ne 100 million no kofa no because time na ko benya sa 100 million na ma ono wan yo homework ye ama na fa 100 na ma wan ye adwuma se semra sika bi abaji bi na ahye no mama ko peska no e be na 100 million na papa kai no adwuma be pa na obenya so mfa so because 50 cities in point wakobo ho bosi a be ma na nkotua yakobo odua yi se no o pese be ma no nye de bembiem me de mama me mesewe be ma no so pese na sumju na on pe bibi ma no na on hwe ne ma na me de na sumju no because we ya wa sha se obe ha na o pe bibi ma no no hwe ne ma na bra bi ka wo se ye tumi kwaji sika free ye mpona woni ade abra ye yenko na yenko didwa kakra ye nua ba koko nkodi nkomo abapa na pom te sen nyame adoma ye mama ko yo ene fa ye remu en mama ko me da se ene wie so de mete ya nya bone eni da so heba clinic madaro manti eni asa betena cbm eni da so heba clinic nyame ya adoma abina da bia eni enimu edihyiamu ewo Akoma 87.9 FM so enti enen so ya saba betena cbm ya betena se na wani eni wapomuden ho nsem ti na mu nua ba akua konedu mete ha do mo sei eni da so heba clinic se eni yade bia da ha wo no tumrika na fani nyina ebra bedan ye beboa opa wodi eni eye pressure ye ne wo to nchia se fani nyina abra na ye ntumi emwa wo enti na fie ma wani no enum ansa eno tutumrika hwe ye kira kwan akasa mekọ enidaso heba clinic aso ya mampanifo etumi aboa ye enimanimu ye won se yade bi ha wo no na wabo anan na waba yaso na dokota pani wotumi aboa ama wonu na twani ne yade ni nyina afri honom meka se ya won so de ne se wani no won hyeda enhu ade yie wo honom asententan ene nam wani ne so wo ye ho hwe nye yie wo de no se bia se de enwi da wani so no ebi won so se bo egu wani ne so wojo ho a enye ebo kokose eni no ha obi pese baso bra eni daso heba clinic yaso ye na doctor pani Dr. Elder Owusu wontumi mu ana sa eni yade ni nyina da wonyi mfiri honom glaucoma no otu ase kora tutumri kana fasa o ha wo nyina da fabra na beda ye mesi ye ni no eno ne ye kanea entimenti na fie emma eni no enye fon ansa na ohwe ye kira kwan bra ni mo ani mu ya emofra na odo ma ba wiase no wonda chinti na wo bre papa ma me awutie me entina se ma akoda no ko school bada bia no de complain abra ma me papa mani ne ye kira de me nhye den hu meti ye kira me hu wako school nim woni a kirakirafo akokasa ye de akoda na betena animu eno nso wase wo hu ebo kokose akoda no wonyanya anyhow fani nyina abra enidaso heba clinic enidaso heba clinic na ya so ye mwani nyini nyina mfiri honom wodi aduro kogu akora na ni so a na wo su wo fi na ni so a na wo kekem ha no mesraw bra ya so ye ne yemwa ye de no aduro ne ye de bema wo ne ye de ma wo mfa nkogu ani ne so na ye mfa se kan so nkoka wani no ne ye de ne ye de ma wo ne de wo benum akoni peduanim ebeye ntiri ni madwuma woni peduanim na afra bani ni so beye eni no entiri na wo so no eso adwuma na aboa na yisa ohaw ni nyina afiri honom ye number say ye di dwumanie ebia na wugina baabi wo pese osori firi ho sese eye 0559 0559 901 234 0559 901 234 and now 0596 198 884
0596 198 884 number so emienu enani da so herbal clinic ya so ye didi djuma kumasi ase wo kwada so estate park wodma ye ben patase kwada so estate park ye ben patase eyen kramantamu ena awa Tabora Alhaji Walako Junction Tabora Alhaji Walako Junction ehonoma na abehu eni da so wo herbal clinic eni da so wo herbal clinic titumika se sia na freye anaso be honoma hwehwe ye kira kwan na ye ntumi muawo wonso wani no wa chira won hyeda ehu ade pani awutie me wo teke mu wo si fuma gese so won saje otata ansa ne de wo asifom wani no ha wo yie pa wo bi fredi nua wo se me na mawie mu a mentimi nhwe awia me hu bibia mani na se ekwa anesa asa ni fra na ya to me kwam menyini nuru ba bia mesra wada bra ani da so herbal clinic odaroma ye bebo ne yi sani ne yare ne nyina afri ho no modi amaw eliade bia da ewo ani ne so no hye no so me ne wo to nchia bra ya so ye na ye mwa doctor pani betu ne nyina ase na wo tu ase de na odi tu ase wode aduro eye papa abefu aduro ye de bemma no wa memene ekwa wo yam wo num bi na ebo na ye ntini mu adwuma na abeye ani ne so adwuma na sa yade ne nyina afri honom enye ani yade nkoa ene ye hye ne so sama me enye ani yade nkoa enyade wa hodo afri wutiri so ebesi wonase agi ni pedua no aboso no ne nyina da yetu ase defedefe ewo yaso ye honom halitoisis no da na da ya na meka se ade ya pa ne se wuti nipa dudom na bebie wa no se wo kasa na nipa nyina so ho anaso obi akata ne hwene sorry papa bra yaso ye na ye moa ye bema waduro ebetu ne nyina se ma akwa nipa ma betima bie wa no na watumi akasa kama ewo twen de bra ni da so wo herbal clinic eni da so wo herbal clinic me se yaso ye ne so wo kumase a eye kwada so estate park kwada so estate park ye ben patase ehon ma na abehu eni da so wo herbal clinic udu wo no abehu ye signboard kama ka sie a esi kwan no ho wo de ma obehu ekyerekere ene ka na akyerekere kwan no direct wa mo hu ba bia yaso ye na nkasa ewo enkramantem mu eye Tabora Alhaji Walako Junction Tabora Alhaji Walako Junction ehon ma na abehu eni da so wo herbal clinic for yade ni nyina bedan ye ne beboa na wadaroma yetu ase kama afri ni peduanim stomach ulcer eye yebukuro yade no doctor pani waben wom owo hunro ho no mu a obeboa no atu ni nyina ase afri wuyenim ewo se yefru ne emuda ho kama aduani bi ebe wo se etimije ne kama eni kwan se bibi to woye mu a yefru no emu ye wo ya enye sa ne nyankopon ebo ye ebi ene enuane ebe ye di nura gugugu so wakodi dibi ene nam so akofa yemkuro yade abrew ana wota akire wo yem kom ena akofa ayemkuro yade bi ade abrewa eni da so herbal clinic aso ye no ye beboa ne amodro na yi ni nyina afri honom pressure yade no eno so ye etu ase defe edi amaw sanso so ena ye stroke yade no tumri kane bra yaso ye ema stroke ma wo mfere enhye dem ema stroke nti obusua na wo obafia na wo kane hye dem ntumi mfade mpie sense wo fere ese stroke yade de bi akire no eni da so herbal clinic wo ba ye honoma ye wo abefu mfidi de be hwe ehun se stroke yade no wo ye anya bi anase wonya bi na wi a ya hwe so ama wadro sanso na hania no ye betu ni nyina ase abra ye mfasikan enkonkoka ye kwe oprehan bia na ema ba ne bema woduro na hania yare ni nyina afri honom fibroid eye moja na abontoa ewo ba ye frunim entama ye fru no aye kese asa wonyem asa mebewo wona ma na wotetinta so pese obi hu se wonyem esu bia na ye nyinse yo fibroid yade ni bi bra ne ye ma abefu no ne moja ni nyina na mpia bonte na hontimi nto diabetes yade no asiche yade no so ye betu ase defe dia maw na wo ba ne kai sem se wo abefu mfidi ano oden ene ye de show ye de show wie na da yade no edia ya hweso ama waduro kumase eye kwada so estate park ye ben patase kwada so estate park ye ben patase eye nkramante ma Tabora Alhaji Walako Junction ehon ma na behu enidaso wo ho herbal clinic je number no eye 0559 901 234 0559 901
901 234 234 and 0596 0596 198 198 884 884 0596 0596 198 198 884 the numbers we say here na session in subiam say yaso e ne test ahodo ni nyina bi lab test bia da wakọ baabi ni aka cho se kwakwaye bra no bra ho ne wafidi a yetatahwe abefode na yentumi emwa gonorrhea test ne ye bi wo honom hepatitis test ne ye bi pregnancy test ye bi me so person say solid nyinsen ede yefrunima enye baabi a eye ni daso herbal clinic yaso ye eba ne syphilis test ne bra ne enye obi entra ma syphilis ne di umu a na kire enkonkwada ne yade foforo tumrika na fani nyina bra ne mfa mfidie nhwe ne hu se bi wo honom ma ye firi honom prostate test na eno nso ye bi mema mesremo ema prostate yade no enhaw bra ne yenye bi emfa mawo o blood group no pese hu wo ye ba wo ye bema wo pese hu se me blood group me AB anasa den wo ba ne ya hwe ne aboa ne ya che organic foods ahodo a wo betumi adi na atumi aboa H pylori test no eno nso ye bi wo ho atidi yade ma dedia no sa test ne bra ne enye obi ansa na kogina pharmacy shop bi yada asa wo kwa akoto aduro entumri kan akoto aduro bra ne bo se atidi yade ma dedia ne ebi wo ho ansa se ye urine test no eno nso bra na ye mmoa wo bia ne eye enidaso herbal clinic enidaso herbal clinic number ni biemu ni eye 0559 0559 901 901 234 234 0559 0559 901 901 234 234 and 0596 0596 198 198 884 884 0596 0596 198 198 884 884 Mama show TV the numbers na egusu betumi afa muso amuti akoma 87.9 FM no and numbers na medi to John Bomodia na friend numbers ni sesia Dr. Elder Owusu Madauru Menti and Wabadia Mamo Danny Dokasa and Daso Herbal Clinic was in God we trust nyame munti ye gidie ne bibianse reshe mu daso ho enti brana ne yade ne nyina da Elder Owusu anyi free honom me number na to last number sorry so 0559 0559 901 901 234 234 0559 0559 901 901 234 234 0596 0596 198 198 884 884 0596 0596 198 198 884 884 and that's all herbal clinic kuma say e kwada so estate park ye ben patase kwada so estate park ye ben patase na kraya tabora alhaji okay eti nana ye bi so aye krado twen e wa agona saman wase brana duabon wona ne emfama dutuo no ne enome ni nyina da wonyi firi abrabon no so emfama spiritual marriage wokwa wade na egu be madna no boso so be wade opa bi kwa na gu ahobo so be hu atese na chese bibia jegu a bomade abra kwanto hu kratasem ni nyina nana ye bia hwe yem wo be hwa so bibia no kama edi amaun 0243134535 0557667510 frepenana ye bi wonu ankasa ebeje wo so Dr. Mafo fertility eho era chese ye awo na duro no eno ntia na wabomode a na wono mo aboa wo ekwan bebre esom na sanso ana fresh anointing prayer and herbal center esmen kancho bibia se akwansidie ne kwada na bia ba abrabo no so no bomode abra na eho no wono de bibidro etu yade ase na so ansa na wode duro eka wono wodi nkan ede mpaibom enam se prayer warriors no ewo ho nti no empaibo emu odin wabodi nkan ede wura mpaibom bompaye eti akwanto ho asabo de ko na chese fresh anointing for the someone wamodi nkan ede nkrata asem nyina ko mpaibom ansa na kwankyere ho bia no wode account afesa wo ho asem asa pepepe eno obeye no nemu mreye yade bia da wankasa wonim yareban ene ba bia fire kwa na empaibo ene bibidro beka bom na odifo kwabna je woni prayer warriors no wonom ede etu ase ede amam aso kwa kravi woni methodist asafo no ena edi animhwe shane so se consultation eye dwuade bia ede kope memne da no sia ne fam e kope manwumre no miensa 0243
848735 0557583438 Odifo Kwabnesiama Wobiada Ajinatum se Oyoja Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services as a brain prostate ne cancer ne enlargement ni nyina so one more drop papa Dr. Grace Bodo ba kama sadia wonu ankasa wasi abene pa bibidro ay adesemo no ade hye di ne wan dance ye pante wo so kwai na dance die enya wo chefa bi ono ma ene wankasa haha ma na ben wo na wa fichire ho no a eno bi no ono ankasa be kire ono akote ede to yade no ase eno fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B and C afa malaria ne typhoid nyina ulcer yem kro nyina so Grace Gift se brai na wonto ase 0543320030 0244126123 na de share ya mudi ye program no che na semde na mede nam enam se BA Blessed Ventures esmen control se won ye dwumaku a won ba pie mu pa e wo Kumasi ha na won adwuma no dwuma won die party trum e sales promotion and marketing emprempre won pemma ene memma ne mo aye dwuma akonya eda ho ede mo bibia da wanya mfisha edu nwotwe ede kro ba bia wo beda enya sama e wo se o ma ne eye utipaye kra etu so wa chechire ena nkratu e wate bie no wo de number no ena abefre nam se wo ba na qualify nko ade a ba bia wo beda no mo abehwe aye bibia kama ede ama da bia da bonuses e ho akatua no so eso anipa driver for so wo mo se akwanya eda ho ede mount wanya mfisha ne du nwotwe eko na opa adwuma aye anasa wo ye driver ni amesroje number e meto me boabo enam se adwuma ho asem de ya ne hia pa very necessary 0598 921 817 0540 462933 wo frepa adwumako no enkobodi akachire biara wo mo ne wo ebeto asom Easter no eba ye wura mu anesa na wotwe senne bikini no obi ade ye ready e wo fie ha ye kohweme ye koleke abono ye kwaji anipa senyo no 30 cities double 50 Ghana cedis nyame enshasha ne so awie ma me se shize na darumenti ene ne menya rege kama de ahye obisimako wigi dia wabo ana witi wabo ana me se da be memoy me pacho ya rege ena shize e dia ahye mesa no owo Kumasi sports stadium money unity oyo no ene din hwe ne mu wupe bia na green ne wo mo no para Kumasi Paravilion green you said dia ben wo de wo friend no as ma ko say Paravilion green no wo won fa mobi ma ya sebo maybe asembe bokrubo won fa mobi ma wo de be kaba na she said dia bro ba bibia wo bia Kumasi sports stadium on unity oil no and edin hwe dem wo de friend no it was 0249 155 776 0249 155 776 say ya and etie upebia freshies na onye bi na onfa emrel baby a wo bia na sanso na Joseph fashion ye ono so na mama kama nya ready made you we atade a yapam she's Josephine Joseph fashion Josephine na pam ne kama wie ode amame ahyesa no Josie e wo Kumasi bom so oni meet me the sports in edition mo wo wedding wo engagement wo dinner wear wo Friday wear office wear wear ye no baby a wo ko bia ma Josie fashion what ade pamase manem pempam woni ma fama friend was 0243 433 465 0243 433 465 abrochire regions ne baby a wo bia hu se me star bia kwahye bi na eyo fa wo dia ene say ubetwa na wo dia WhatsApp no for measurement ka ho Josie fashion ebepam na ode amount adepam kasa ote na otina bebuo mu pa na yentwa ye ho emresima yeba yebekwa ahoma no eso na mefa call ne bi mfam abia Bobo phone line no ema ye ne 03224 98035 03224 98036 03224 98037 okay 37 no not just say yeguso mobile money numbers no eguso 05536721730 05536721730 05536721730 yeguso yenua bema no na yenua ba no wokuno ne ba no na yekoye wono ho adwuma kama enti koso na efa wode no ebra yetuam
ene eno na starte ene ochina ne na de chi nyina yeguso eno nti brepia no wobetumi ede wodi aba numbers ne gu screen so so wo hwe Onua TV Rabbi one na we say from Facebook live YouTube live ena eguso nti won so fa wodi ebra ye ba pick calls no ye dia ba akosua Akoma FM 87.9 Kumasi ede be na wo dwene fa case no akosua wo je compensation no sympathy di yesum no ye besum na yesum no be ma no di for anasa na besi aka fa ho ni nyina so eka ho ebe nti ye kwakwa ho ma ne so di ne ba bi afrefre Bili aba ko ta papa bi. Ofa kwata papa. Bili aba ma se mo asante ma pon ku fi ase no tanko. Bili aba ma me ma no obedwafo nyina mo ni adwuma. Na me fa akonya so na me ncha me ma me no nka wo ti wo papa ne na na bra kwato no so atene ba pen. Ani mi sta afi o mo nyina ku fi ase. Bili aba Edia me de me hu mi se ye ni aba na me kunu ku kakra. E be ma ni mposa wade ni nye ye ku a. De wo dure de nya dia be ka se wo ta so wale bi. E ke futu a me de ma ni se so when you be man so ni mo a one place so the newspaper dia the media be ye adwuma didi na me pese me kasa de be man kan ye do be ya no kasa de dia na sentita na mani busa wa se kre no kre na no kre wo ha no se dia na wo ye ya be man ntimi no ntredi na be man won na nyame ase se en lockdown na ba ye na ko yo ba no wade ko yo ba no wade a ko dia ho ko so be man me no amanta no wo wuram iti ye sire ni amanu binom ayo mu susu nkyere wo mu na fa wo saye adwuma na do saye adwuma nya dia do na se be ma ne so wadu bi mu a asedi ese wo ye ma wo na wo so no nya kakra na so di ta wo na hwe wo de so ma ne die be ma no mimi aba be yama be ma no ama kakra na be ma no so se wo hwe wo ba na tuani na hwe kwara na kwara ne no daati e daati mimi aba papa bi na me ensa papa fa kwata we di ne ba bi afrefi Andrew Sumeka and man patati buso mote mako ichachi ami ne wie oba na sem no ba o de ba ho no die me ni kan ko mbo se ko de ba ho no e che se wo be ma ne ye na se die nyina ni suban wa hwe se wo ni ku wo no ntokwa ko na so le a wo ne no ko e se gani me be gani da wo we die yen takia kesi kula kesi bi se ne ni kwa so mo de ba ho no kura ni ni abreu ni abrikese su ke se ni ye enye santa kia kesu nya minshira ba bi afi aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem je se go wo ko ba bi ayen ka no kra nche wo mo enti no ye maswa zem na wo di asem we kwakwato na ka kwakwato registrars ne wo ho dwa ye bedwo wo mpo enka wanka ka be hu no ye nka no kra ne nche ne atoto papa so sa ne ntimi ye nde hello Marco yes Marco na boko in South Africa papa jina yanko e ka America wali sister five so 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 ya no asebe de bua ni ya ma ni ya ba mate mommy jina nyame on shira pa ni ya ba ni ya pena ni ya ke na ni ya ya pena ni ya nte all the day ni ya abukana de ya mo kan kwa ni adian awale na pe na ni just ya no ni ya so pa dia na brai e pa pe onye bioda within the baby afrefre baba to ma ho asubegawate amia baketela ya enu kani tadaina ana mo Amsterdam faru no fi na misra wo na oba ko ya ni nya ba pa no ho aso ko wale ya me brot ne nko me brot e busu apen brot ya de me de wo de ko e ko manwa obego ni masi so de oba e wo sibira no ana mutiku ma ni ya pam na mako tire kura se so se wo bua mo ba mo kan kura no na pa se bu ho ni pa ni busadwa ya pa chew amau na wo ba no me kan de be me bu ni pe mu asiye so so ko wa ya so ba ba ni say awale we brother me the guru what dey makra me da se papa within the baby afrefre ya di ma na yo Rabbi yankwe ya mi aba no da kwa no de ba na me won timinka da ya mi aba ma no pa kakra no fan sunu no won tra na ba no o de no ho ba no kwa no he ye o ni na mo wa ni ji me da se papa Rabbi within the baby afrefre Marco, good afternoon. Good afternoon.
but we dey no kuchi at the public center. Akoma FM 87.9. Mama, ene is how. Abano, dia na owo, adibia hano ewo komba bi. Me na wo mi na chi. Won sha bibi. Because sɛnea bɛma bɛtumi ayɛ a ne wɔ bɛma yɛ yi ɔboa na asiegu ɔboa na asiegu maame efia no ɔmo ma de nso bɛkɔ n'akyi na wabisa n'akyi ɛhɔ ɛna bɛboa no ɔma ɛda wase. Nyame nhyia wo papaapa adepa ha yɛ Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no no a ɛna wasogo so a wotie no wodi ne baabi a Good afternoon. Good afternoon. The chairman of the show. Bia Joseph. Dunia mami koyi. Na obanu ma. Daye pa somuni betina sina. Bidenya ne kasachwe. Anita demo dio befebia sinya no besaye. Ma. Sinya ne kasachwe kakla mchime kanana. Meda se papa nyame ensha medi at the Maa Akos program no Akoma mu nsɛm sabre Akoma FM 87.9 Samia champion ni agudie makonfo no meka se won my crowd papa na Akoma Sports Stadium no ɔde na ɔmo yɛ inter schools no ho inter schools no so mbetwa mo ntwa mo di ni ba bia frefre Oh mama. Yes. Mami fashion wa. Ejo so na twa twa yenko. Ba ko di pukuri atusu na tenta papa mami. Na mami kaka mo kan se enyinyi ni aba no. Nti onko no. Asebia no a be kan be suzase. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ema ayen se pa asebia. Se ga na ti de la ka ga ndi abo. Maybe Momram Huasi. Who kura, who Beman, because the Emano, Echo Break number, a brother for all the time you say, and so what I make you your man. No one yet, no one no more. Yes, sir. All the Beman say, Bema, any time you get the money, one more minute, a boy at the man, and then I said, no, I didn't maybe, and maybe Sudan, yes, sir. No mugu maybe any more about me da se papa ahane de mo ebesi abusu apani Samia champion mo eba me si inter school so mbetwuma mo ntwam na akua ba nanum ensamfu asukufo ni di wo ho no ehyi yesi ho ahwan ne ho ahwan ka no ma behia na ma na hook na wugina ho a na chese wo mo yesa so na krofo ne de wo ho abagimi so wo mo baye no so wo mo nye ne yie security ne ya poor ninim letre moba no mo meka ho asem ma me ne hia me interco se inter schools no jimi nko a school for ni jimi nko a so wo ba ya mo hihye ni Akoma FM 87.9 Kumasi no me twa ntia ye interco me misuku ma time ma nko bi da because me de be bank me de be kwa wo fuadi so hunu na entokwa ena no pay se presek fo ne Kumasi high for entokwa we the hook we the ma we the boba like seriously mo be yenso a munye ni ye security no nya pampe wo mo be po ma akonfo e won potam won so de wo ho agim ena me ne be yes person e tira ye beto aso Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya wa gudie mu nsɛm but me sɛ de bɛdi afie